O te whiwhia whatalofa mo wholo whantu I lau mai moanga Samoa re vanga le whiawhi na ua 5 minute. Wa te aidei le I tū la e wha e le taibia mantou ni usila dei e le alofa muri tai o le tātou ma te sili le langi. Māntango fio le dei aso. Le ase me o ngā se ia mantou I ni usila dei po o au te roa. Le sforeile dei aso lona iwa le dei, valu le dei masina. Io, sao e ri lau kau asoiva. Asoiva le masina lona valu, fio la eli. Iwo wakau mix up, prefai masinga maso no le tele o me fai ma le pisi. O le masina lona valu, le masina o kuso. Usa. Ma ta oto, tafa manino, tata, ta uleia. I manui o le tua. E ante o e Samoa le ante rupele le loto, ma le nganga. Ia, ma se fo o le dei fiafia ma tau. Ata alofa tua I pa ia o Samoa. Ya, mai lava le matasa ua se ia pa ia. Ya, ele o le teini o nā whanua o le teini o le ala tau o le teini na valo ia malo. Ya, pa ia ainga mo lantu tamo fo I mo lantu ainga o tupu ainga o ainga o papa. Ya, ainga na te whaifa. Ia whape fo ainga na le iti ala malama. Ya, ai pola pui e to uli e wantu mua mapule o itu au malantou ainga le taima le vaa fono ti. Whaatalo foi. So mara vai whanua fo mai tulangi sa o le masale au mua ale lau niu na sailua. Ya, whatu ira motu tamon manu tele. Ya, me se foi oe le au vaa to o le whale ula. Wha mai e tau waitu e tau tangata. Ma oe le manu tele. Whaatalo whatu leo asiata. Ya, ipo no o le lau wao sida sina. O e wasili anga iai me uma. Ia pe mwhaifono tātou whaiantu whapea. A mata mai se pito I matua lava. Ua pula la ngotolo na soifua. A o maua maile nei proklami. Se ia o lava I si tangata pito ila ititi lava. Ia ila dei vanga o le fiafi whaatalofa. Ma au whaafei loa I whaapito atu. I lunga o le tātou proklami. Ole, Tautai A'e. I whaiva, Tautai A'e. Tiute, Tautai A'e. Ngā luenga, Tautai A'e le tautuaina o ainga nuu e kāle sia mai se fo I o le malo. Ia, o whea lava le atu nuu o lo e mafuta mai ai e pei o mantou ni usila dei o se tātou watunu o le tofi Samoa o au se talia I ona stete ese Amerika I ona stete 50 maritasi pe sa o e hau. Ia, whaupopo I mona territory. Ia, o le atu Pasifika antoa o whea le te mafuta mai ai, you name it. O Europa, io ewa ina le au le tua o le tua le kako mau Samoa. Ia, a pele tania tele, io le atu Europa, Afrika, Asia, io Middle East, o whea lava. O lo o iai Samoa, wa au te tautino atu. To I titi le aise antu no o le lalolangi e le I aise Samoa. Eioi. Menge maila ukala lea. To I titi a le aise antu no o le lalolangi e le o seange aise Samoa. A le o yaingi ngaruenga whaakalai. A le o yaingi ngaruenga whaaseila. A le o yaingi ngaruenga whaamerikeli. A le o yaingi ngaruenga whaa... E ka kere whea kongi polonga. Ele o ngofo polonga. Ia, ele ngata ilea. Ai e iai fo ile ua tala ngafa iai. E le tangata na mātala noa. So le, ola ile pangonga. Ioe. Ia e fo ile na mātala noa. Ia ola, o isa la elu ia. Le anoa noa. E pei ole. E pei ole mea fua ia sa moa le isa la elu. Ia. Lau ka mo sao ia. Sao se ti ane na e tia vai na isala e. Ia, mane noa I lava o turu ese o le nei ke lope o le nei lalo langi a e iaire talitonunga o Samoa o le vaiso e ala. Ioe, mana ieri o le na upo o Samoa o le vaiso e ala a ta fea fo iare tangata pe e whaatu saina I le ta fea le popo uli. Ioe. O fea e toa iai, e wha toa iai le tāwhianga. O le wingo le tāwhianga, ele ele o lae whai ngā malanga, por feo inga. O fea e toa iai, e tupu. Ioe. E kā le whare kā o le Samoa. Ioe. E madua, ioe. Wha ta oto le leio na ele, whai o na tua oi. Langa e sersa idi malo.
Mela lea, e silia no faya tu fapena, o fea lava. So o lava se vai panoa. Ai a vai fo o ongi fa sala longa se pange kai SMI le pange ko if o ele. Esa oi vau. Alo fangu ya. Iyo, kua imisi ya pala pala. Oi ya ele. Yele na ava pela o ya se si pange ka SMI le ele. O lo o fa fonga mai ni tangata. Hata alo fatu mo for fatu asia tel ni vanga. Ole fiafi. Ia tatou wa fesi fa taia nga luenga fai bea au na tofia le tua. So os fat fai taulanga, so os ekalesia fia. E uia no tava aia tu mare fa no noa. E fe taua inga mai anisi taritonunga. Fe fina wa inga. Wa uma ni taritonunga ma mea uma fa pena. Pe wa toe fe tu yai. Wa ese ale. Esa oere ka le ngangor ko inga ma. Wa ese ale waifo le olanga. Wa ese ale mea ua lilifa ia isi kaile o nge yonga po. O le ale winga o la utala. E pei waka kou le lilifa fo ile langa le o te fa malolo i fa fenga inga ma le au fenga luenga tofia le tua. Langa ue hafa kele. Eva kele. E le ai fo i se tapo inga po se ae o te vai mama ia. Se i vanga nga au ke vai aku se faife au e sau. E se a po o se fa amisio ngale po o i lava e o rofa mai o ngi fia faife au. E sau le la unga e sau e se a. E taatia ai o fai mai o na manatu ma pe e toi fetu iai. Ia o inala tate e se fu mo karonga. Tate fai atu taita. Wa ese a le vai tau. Ai ua tupu i langa o mea leva lo ia le tuspa ia. E o mai taimi. O fe vai a inga o si inga kaua ele ongi kaua e papa ingi pomu. A o mea ia o loto o whanau i mantua o fitine iai. O talitonunga ma mea whapea. Ke wha koe laka kala. Wa ese hara ngi soi fuanga. Wa le maua le me vo ile le o loka popole ma e popole mo ta alu e sa ili po fea tonu e ola ai e maua i le ola. E le ngaka o le ola ngei au le ola nga asau. Ia ai upe wa ese ha. A rungo le nei soi fuanga. Ia ai me se fo i o tūlanga. I don't know. Tato tau fai te talo pea. Tato tau fai te talo. Ia wa e fai ka ilo vo i le kaua isa la elu o pare sikinga. O Lucia. Ia ma isia tunu ufo i. Pe kukusa mataua tangata kerisiano. E sa ola utala. Da ilo i ai le fe toto ai ma le fe lauto ai ma le fe ai ngai o kangaka e le i loa Yesu Keriso. Ka kia ia le upu walanga e dipensi le talitonunga o le ekalesia ma le la tautau. E ta ueisi o le whaolaina, o le whaoletanga, e ta ueisi o le whaatala le lenga, e ta ueisi o le ekalesia moni, e ta ueisi o aupa ia. O au ma tu ai ngā taunga. Ia e manga kua mai. O upu umanga o upu ke mor kuspa ia. E sa o upu umana o upu te mawal tuspa ia. Aupa ia. Whaolakanga. Tala lelenga. O malava o le autau. Autau a Keriso e o se au kaua a Kuwait. O a malava upu whapena e wha matala i nai tangata wha tua i lea tua. O lai ka umela ku spa wala ngai le isa wa Yesu ka umai fa pe fa nga le upure o ko fa nga le si upure ia o le au filifilia o le autofia o a uma tu na fa pena ai ma fuala na fa tu la tetala ona wa ese ala ta va ia tu fo ta share solo mai le to tele o ele nga to ia fa le nga tali tonu nga isi ia fa le nga me ko kingo aisi e ka le sia me fu e pele ya la to tu la fa pena. Ya wa ese ala le tūlanga wo ia. Ia o nisi fo i wha tate vai e tūnga isi mea i wa saungei. Ia o nisi sa e kalesia whatasi. Sa e kalesia whatasi. Ia au wa umaenga. Ua pe ua whelau koha. E wheatu la lau tala le, se wheatu la lau tala le a lau whaasoa. Au tato ia i o le atau te ia i le whataro, e whamaro, ma whatarofa.
this is my own personal opinion. A fai o le ngā ruenga le atua e whaalea nganga. Ai se a la e mafua ai a e ika loa wa e whaale king. Now, a whaapea whaaka ika inga. Ua o waru ese mai ma se karikongunga. Ua le toe moni I lo whaatua tuanga. Ai se a e a lai o ngā o ka alu loa o ka maua re mele o la ka kango e whaaleanga. Now, o le a sa umea o le a maua mai le mele. Ai a whaifo I la o le a o ka saumo ka kusiro ka lima I lesi ka ngaka o se anga whaaleanga nga. O lau ngā ruenga le whai ua kangi ai la e ke mama ma e ato atua. O tatou maua mai le winga o lau tala. O le mele e mafua ai. E matua pasolo o mafau e whaavasenga. Le mele e umaloanga e enjoyinga se mea sa e whawhekaia ma e ioe ma e amenge ma e kapua I ai ma mea uma ma e follow through whatsoever. Ai a umaloa wa e le fia ona o lau lava whai unga ma mea fo o ni me tutupu po lea lava. Atu ai longa e sa o lea mea o lota sauloa o ta tau mawhai loa e makua okay, la e maka la ye. Now, o la ula fesili wa e mana ye tātou te o Elaines o whaasoa toi le amtanga. A e ngofo la e ke kango e whaaleanga le skangaka, pe o le a e whaamakira le skangaka. Now, my question is that a Christianity act? O se ngā luenga o ngianga e whaarekangaka mongi a ke risor ngāanga. Le le nuta whai atu. E whae ke ai lea mea o le whaamasingo aku inga nge I whaamasingo mai. Wa o le fua I ke ruru inga I ke fua inga aku I ke koe fua inga mai lesi kaimi. Wai. Leanga o le mea lea ngā lainga musu wa, nea no whai atu. O le mafua anga lea ngā lainga musu ke le Yesu le mea lea o le whaifa o le kofi o se kangaka e whaima whaamasingo. Leanga nga ia si la fia lele. E pau lava lea o le office. E whai mai lunga e le pule ei ka kou larongei. Ka kia ia ka kou whaamasingonga le kote lea lea sa whai ingi. A leu te tala noa du tātou winga whaalea nganga. Nanga e mana ia fu o la upurukala me leanga o te nau fu ita peino whai atu. A whapea o ki reka I kaingo ngau. Pe ua o waru ese mai nisi roku. Pe ua o pole a lava le mei ai. Kako ave se mea lelei inga kupu mai inga. O le a se a o nga lelei, o le a se mea lelei, and I'm telling you this. O ke le alo le atato le la au. Ke lo ilo mai le lalo langi ma le ngonga ke lo Samoa la u e kalesia o sa o wola e ai ma o ilo ai fai kaurkus pa ia ma o ilo ai le ngonga yo mea fa le nga. Ai le mafai ona o te tango toi tu le ma toi faisa ta ona o suilo te talitonunga. Fainga ka ia ngoka koe lifo koe faisa video ma e koe lau mai le leanga ma e koe you know, that's just me personally. Ele ia ke auia. Ele o ngianga ngā se kangaka ua suia mongi. Ele o ngianga ngā se kangaka ua ola mongi ai ke liso. Leangor kala. A fai ke finga o mai ma ka mwhai lu ila ukala lau whaku. La ka aur kala kuspa ia. Langor kala Yesu, love your enemies. Ia wala vanga. Wala vanga e vaku yo au kaf. La vanga e vaku yo au kaf. O le ala le winga a fai mai Yesu, love your enemies. Ai sau oe expose your enemies. Yeah, you are as worst as your enemies. Ia ngau vaku nga me moe. So sesi, I'm talking generally. Leanga e pei o la atatou wha o ngā se ina le social media. La atatou o mai e kau ke su e kengi ai. E va ai la ia ole mepi ko siringa leanga a ole waku la ko mengi ale au la wasa. Yeah. A orkalanga Yesu. Love your enemies. Bless them who hate you. Okay.
Sa o ka biki fo ngale. A o ngi fo Yesu ka fai mea fai ngaka. Ala, patonu vai mawalele ya ka fia kwa. Ai vere kala. Love your enemies. Bless them who hate you. Famai. Alofa I le ika yaki oe. Pe fai oe monga fili. Whaamangui aku. Ia. I le ika mai yaki oe. Okai. Ia, le wingala nata te vatua le vaenga lea. Ia, ina ia wane I nofo I pea le sa oloto ma le fili lo. Ai sa oilo marka be kiki savai. Famai o au ia. E le kai o usasi le fili. Ioe. Ngofo ana ia la fa yang kala la fa lo longo mo ngai fifi afo o e le kai o usasi ngai me o fili. Ioe. Wo lo le fa ngol fili. Ai so me morongo o rofo mai. Ai ar fa fili. Ilo le ia fa fingi. E le sasi le fili. A o le mu ai le sasi le fa fili. Io, e to vieni si o tatou e tele na sasi le mele o le fai fili. Ia nga. Ala ki hea. Tau nu ua tulu malanga le si fai au Samoa. Tatou iei nei fai au. Ali foro marisi kusa le ka ungu fai au ngi usila. Ali foro fai au Samoa. Li foro whakati. Li foro ka maro elang ka avali. Ki ia. O mai ro pasi mai fale olo. O so ko ngor fai au ngi usila lea. Mai se malo pasta. So ngar fa ngainga. Sa wala yor kaval. O mai yor kaval le paku voide le ngai le pamu we mar fa lo asko ingo ko le fofa fis. Anga si lo wainga. La kalango ai ave di makasi ar kaval le fai au Samoa. Ya. Makar kalango pi fa makala Samoa ilang kamare foka ko sa le fai au ala ko sunga fongo. Mai ya. Wa manga yar fa ka ngo awala. O solonga le ya me uma alo I lava ma mai e si lo le paku ngai fasko uka ai sava valia e roke nge ki a onga sava valia e roke nge ki a onga au ka for pak le ala kala ngo kwa fi au ngi usila ai va ia ku ngai e fase pa ku fi au ngi usila fa mai le kali al fi au mai ia ai o ro kala fi au sa mai ia I we o ngi ia wa o kau mawhai ngā fo I whaakeri siango ke le fili. E ke whase pākoro me whiau ngi usila. Lai kari me whiau o I whiau Samoa. Lai kari me whiau ngi usila. O makalai o e wha mai ape ngā fo alai kiro ngi sa wani fo au ka mai pe ngā wha mako o ngi usila ni mea leo ioi o le fili so Anga ko e kepa mai ai lumole. O le fai au ngi usila fa mai ia le fai au Samoa. O mako ula ngi Samoa e fai or ka or fili. O le ka fu or ki apo. Ia. Lo le ia le fai mau le fai au Samoa ma le fai au ngi usila. O le ai ele yo fai au America se au fai au America ku sa fai au America sa me America sa le transfer la nga va ngi usila le u se ku ona fa makala ku ana manga ngai yo me I Samoa wala fo ka ngu ala fa America maro anga kepa au sa va de ke ngi ki au ka fa paku ngai vasko fa mai ia usila o yo fafo ia le ka ar fili ka ar fili kai mi uma e ke bagunga o makar kamaro wa pasi ar kavat ala miro sia mane war kirkiro ko ala ngan ko e ke pa mai lu mai fa mai mer fi au Samoa yoe o mako ula ngai e fai or ka ar fili o de ka fo yor gi aporo Nai tatou o tonga mai Samoa o tatou kolosi mai ai. Ma tau tia le tumu le vaa le alu sa va. O kou sila mai. Ko ai ngā kumula ngai leu ki whai aku ai. E esere ka ale fini. O le alu ar ki aporo. Ha talo whantu ia te autou uma.
le va al fa ka fiolai le sa tu va atu nei isa va wo ke lo wa ke ale lima ia te lo ai wa tau pipi i sa no o ko si le silala ia ile kumunga o kumu o ku ai nga ku kulangi o lo o ta fa tasi ile fili ma ti an no ia fa talo fa tu sunga le captain yo le tanto wa va ale malanga isa mo mi se fo ila to fo e lu ngol tanto va ia ile di manga le fiafi a talo fa mo o to uma ka fiolai ia ai fa ku pumangaku e kukusa le fili marki Apple. Ala ofisidi. O ofisidi le fai mai la so finga ngalo fai mai so manan tudunga ai tau tele atu malolonga. E tau te foi me malolonga. E ei la tatu fa tal no nga mo. Ai o ofisidi le ngai. E ei se ngol fili marki Apple. Wala nga ata fa fonga kala kanga. Atalo fa dia anti malili. Ato fa ya so alo. Ia nga ai mo ai lo kam sa mo kam ngi usida. Ai ola ofisidi. Omi mai e sare fai karafau o le aso falele le nei tau mawhai ia a toa le tatu vai aso o mamalu tatu mea fai. O le fesiri. E iai se nga o le fili mariki. Talo vatu ula kalo vai kofinga ula swanky. Ia me se po nei to fa fine sa tatu filo ai. E mara malele ia la ula ni mele o le ale ese nga o le fili mariki a por. E iai se nga. Awalanga ako fa fonga nge e fai kako kakalo. Ia talo tamai ia pui sia fa na me le fili male ti Apollo walanga se fa pe foi la fa mole pui mai ula mai le fili o le ti Apollo la va fa pe nga aka fa ngela fa pe ia le li fa mole pui mai pelinda mai le pa uso o le fili ia o le ti Apollo la foi le ai ele ma fa inka ko kakalo fa pe nga ia pe fa pe foi le tuai pui mai manatu lelei mai le ti Apollo fili ai se ku sabe se ahora foi longa ma esa re fa e que fa loa o fa sala ku o lunga ka ko programe ai tau tire atu le malo longa fa ti atu la maneta to so fu ma so fa na o aso so fu ma so fa na tiro le telefone na o le lua lava o le aso fa na momua o le aso soifua o le sunga ia Iosefo Adofu. Adoanga o le fitu se fulu ma le limo le tama matua ka alofa. Happy birthday, 75th birthday. Alovanga e mobori atu. E lana whanau mana grandchildren and great-grandchildren. Ia mo ainga o malawa i Samoa usila au se talia. Happy birthday, Dad. Ia, whamurianga le na. Popo tuai malo whaanga o asiata. Male Tautai A'e e le fitu se furu male lima o le tamama tua Iosefo Atofu whaamanu ia tele le tua o lau te talo ia mamao lava le fili ai awale whaamamau tele ani tiapo Maruela soifua o le atali ia Simi Niko. Happy birthday Simi Niko. Ia o lo whaanga fo i mai rungo le tātou porokalame. Nga te ilea olo whaanga mawhamanianga mai au ainga i Samoa nana moli mo oe ai mai se o ainga o ma i au kilani ma au se talia ai whaasilisili aina i au matua mai i le laumua o le hurricanes i Wellington i a Nico and Avei. Whamuria tele lo wasa soifua tari atua ngore sobre whātu sanga o le tama au le leile i a Simi Nico. O le tatalo fo ia te o Simi ia matua lia i mamau ale fili lia ia tuai mariti Apollo awana i whaala talata mai au au tafa. Alo whātu fo i moe mai ni tātou programe o le Tautai A'e. Nisi o tātou whaasile silanga o na tātou me ilola ia le tātou malolonga. O le whaasisilanga le sa la foina mai na nisi fo i o wo mapaanga le tātou programe ia o tiro na utou sirfia umalava i la tau i Seattle. Le utu na tu lunga fa silanga le pulu is that pula and pulu hope talks na in the city of Biwala Parks and Recreations na utu na tu lunga tanto address mo ilanto uma Washington wole ngalo na fa mo taua io awa fo le aso olo atofaina o le isi tato la wilo fo ilentu inatu ilunga pole
O le misiona le ale ekalesia, ale taitai o le ekalesia, po o le whatamafo le ekalesia sistek. O le a whaia le lātou misiona nei. Ea, I no whanga wata ua ilunga. Tasi ono lua wha, South, Dowson West, Salt Lake City, Utah. Taimi le tā o le fitu le fiafi, ea, le aso ua atu whaina au kuso le aso sumare tasianga ile aso lua sumare tolu, na utu ina antu ilunga, ea, ile tātou flyers lea, fio atu matala atu au, pe te fisota i atu foi, ea, ile contact toro ilunga le tātou flyers. Ea, uma le taimi, there is no more time. Ma ua foi le ava noa, ea awhai o lea ke pe ko solo ma e whaatala le, ma tūlaka uma, ma ua le ava noa foi e te awai whaafonga i foi. Ea, upo le tua, ea atonu e tali e foi se mea o lea lava i te tami lava so. Ea, po olo e whaatuai lava foi. Ile nei soi fuanga. Ea, tūlanga uma lava o le tātou flyers le nāna ua tu inantu. Ilunga, o le isia tātou whaasilisilanga. O le whaafiafianga tele lea i le aswa taiao. Le Mount Fao. Le lātou malanga mai i ni usiladei. Tua au se tāliolo i eili tātou Mount Fao. Ea, i le whale whaafiafia o le tausala pa i mangele. Ea, le sa avea mapia wei aso ia o whaifai eiu a au. O le tala fiafia mo o tau matua. Ea, o le whaafiafia i fo i le fionga e aswa o Felise Mikaele. Ea, o le tama sa mo wala wi loa le tamali i tūlanga o musika ma whaafiafianga. Ea, whaafiafia fo i ia le tamaitai pese ia tō whangameke DJ Magic ai maise o le Mount Malaka Band. Whaafiafia lava te tala whai te toa mamatalia le tāo le fitu le afiafi. Ea, se ia pa ia lava le taimi o le vaveao, le tolu le vaveao. Te le whaafiafianga. Ea, o le awhafongaina fo i, the one and only, le ataua Severe L. Harrington Lavea. Tatotu tato malolonga a foi mai. O le a o fiso ta isa o lava i le afioanga o lano isa la fai. Ona o se whawhatala ua o maua. E whapea mai. Ua tasi le tō wha le afioanga. Ua iai le ua filifilia o le a whai masui tau wā. E paro ka kele le kungu. E tele ala e ua sheinga le news le ilunga o le social media. Ai o tātou e su isa o arama koringiu. A tātou foi mai. O le a fisota isa o lava. I se ua tu ua foi. Ia po le to o le fio anga o lango tu lona le pai o la inga sa tuala. Ma se foi alo va fusuanga su ma pu. Ia, ma se foi o le matua fitalai. O le a maua le tātou fisota inga ma le tofa ia ma lai ulu amoni. Ia, se fai pe mo ai po ai fo ile sui ka fio lai fai nga la ngoli ta totu marolonga a fo mai tatu so ta isa mo. At SMI expert craftsmanship, built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.
Alofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimelo watile ua tolu se fulu ma le fitu minute wa te ai le tu lai fa le taimia mantou ni usila dei au te lo wa te ale tu lai lima te ale titile afo le lima le taimi Samoa ai tatou tele yo tulunga o le fa tal noanga na ona fa va ve tu lava o le fa murianga lea awa foi ia le asofia a taiao o le tabaita ia Santonia Mariah Lupe Matasila va ia o le alo fa sino foi i le fionga le fa lolonga ia Lupe Matasila le purisili foi le Moatoga ma le fionga le faletua fa muria tele le tua i le lua sofia taiao aso se fulu ia o le masino ukuso fa momo le tua i mea uma e manuia ai le lua ainga. Although we can't be there to celebrate with you in person, but our hearts are with you on your special day. Sending our warmest wishes to your newly loved and blessings, newlywed love and blessings from your family in Toowoomba, Brisbane I Australia. Ia lo fanga fo I mai asiata ia ma famdianga le tatou proklame le tautai A'e manuia tele las fifia fana ula satao o te fifia fa ilo atu Samoa o le ua maua le mafeso o tainga ia ma se fo I watu ua ia a wa fo I le fioanga le paia o le fioanga o lano I le motu tele I sa la fai ia paia lava wa le fio sa tuala ia fio fo I le flenauti o le mapu sa tuala fio alo le va fusuanga ia ai tausi pui pe polo pui ia ele matua fetalai ia ma le mamalu ia sa le murianga pe ono fa atu Samoa o le mavuanga wa la yono unau se I fiso tai Samoa pe moni fa fatala ia wanginga I le matangi ia ma anginga solo I pe au manganungalu le ea e fa pe mai ua au afaitasi le tofa ale fioanga o lango ia ise tamali I fo I po se matai foi ua walato finangalo ia ole ave ia fatu tuanga awa foi le fainga palota tele ale atunu ia ole mela le utafia fa lo atu ma fa fe lo ai ia le tofa le toto ia po le matua foi fitalai lau fitalinga malai ulu amoni ia mai le motu tele isa la fai le dei vaenga ole afiafi fa talo fatu mo folo fatu ilungo le tafa atara noanga le telefoni ma lo se fo maua ia lange mama le so la le lo kalainga siaka pai ole ainga Samoa le ma le mamalu ya la kaua ya me so lo kalainga e ngai ko ma so papele ia kalo falava malole so fu maua malole lange mama I lau vitalenga malai ulu po e fo ile ia se watu ua ile pa io le fioanga o a mai se o tatou nuu ai mai se fo ia o se o tatou motu sa vai le dei taimo de fiafi ia fa kai le sa wanga ku manele pe o ye nge fiafi o lo mangi lava le fioanga o sa kwala a pe foi fa ngao ki malo wa ang sua ia mai se le la fanga o mako kausia ngi vai kau pe o ngai ia lava malai ulu mal falo polum sal murianga ia ko ai ma leo fainga luanga kofi le akua ia ma se o piku piko ki ngi o ro ye pe o fa murianga fa kai malo fa tai ia vi elanga le yo le tua ai manatu ona ole manunga fo ile tataimi ia ole antao loa ua o nau e fiso ta ia tu le pa ia ole fio anga fa mole lau to fa me tu fetalai pe moni fa tala wanginga ua iai se sui tau va ua au afaitasi iai le tofa sa tuala ma alo va fusuanga masua ia mai se foi o le fautanga I le matua fitalai ma san murianga o leo le ave iai se fatu tuanga
mo le whainga palo te tele. E mawhai ona e sauno mai pe eise wha maunianga a o hai fo i le sui lea wha mo le lava malai uru. Ia, whaakai, a siaka, ia le a ku sao ia le kala moe, ia vai no le fia wale wha moe te o ngā kako kei lo iai. Ia, o le so mare, wha moe te o ngā pai lo mai hoi. Ia, o leo wa ka whei loa i le fia i leanga le te o kako ka pau si ki o le lang. O vai ngai e te o ngā iei wha moe ia, ui seng whalama masinga mua. Ia, wa umanga o mai, ia iu lai le, masinga lenga ke ngei, mako wheloa e. Ia mawhai loa mai hoi longa whinga ngalo i kūranga e te o ngā iei e fialu le. Kai ngā paloka, te a o mako wawaku le. Kausanga lea e te o ngā whaasingo iei le wha moe. Ia, o lea ua iei kari kongunga o Sakuala. Ia, ua mako kari fo iei kūranga e te o ngā iei le lei ule akalia oe. Ia, alanga oe a lea ua e mua mailo whinga ngalo i kūranga e te o ngā iei. Ia, o lea whoila a iei whakuanga o mako ngei. Ia, te o le kalangoa ku sa o aku te ngei fiafi whakonga mai. Ia, wa vea isi o mako uso ngā, ia, ngā rungu mua ele i ka ngu wha moe sa iai, ia, ngā ka ofi ele maro ele i a koa, ia, masinga fo e kaunga ngofo i Samoa, ia, waenga ia te o ngai ele so, ia, leo kalangoa ku lea mia kongu mai lea kua, ia, leo mako kalangoa ku sa o ngei fiaf, mako le mako fianga iai kongu le mako ngu, ia, o kasi ele, ko whama le whaukanga, ia ole a ave si o mako uso ngā, ia po le whianga fo ia voi seng whalawa mātinga mua, ia e whaima sui fo i o si o mako ngei i lango lava hau ia e pe o ngā iele wha moe, ia ole kalanga waku lea ma le nganga whalo alo i kusai ma le PacificEzy a tiaka. Ma lo whaavitai lau whionga lau tō whāra ma tō whitalai. Na tasi ale se au whaafisili ia ona maratu fo ila ia langa leo wa tari atoa ia le tele o upu matala matulanga whapena ia ai whaafitai o leo wa manino urungalu. Ai o leisi na whaafisili whaabole lau tō wha malai uru. Ia wai le toi nama le laina o lepe toi tausanga ia male afa ia tausanga fou o so olo male tausanga o le whainga palota po le whainga filifilinga. Alu suatanga o le vatele te ua toe oso se si tangata pe whaalave whau pe iei lava se si toe manao atu e fia manao fo e tau vai to tonu ai o le fio anga whai masui o le ase whautanga po se tō whare pa i o le fio anga pe o le ua tapunia le whai totoa ai avetasi le tūlanga o le lango sua i le fionga ia vui? Ia, kai mo le PacificEzy. Ole vaenga le pe o iele fa moe pe anga mako kalangoa ole o mo mai fili ngalo vui ai pusa mare fa moe mo wale o koe ruangai kausanga nga fa ka ngu le i kausanga fa ka moe pe anga mako kalangoa pu ia o mo mai long finga ngalo i kulanga ole ngu uma le fenga iai a fai foi la ole a sausesi e so ainga ia ia la fama bu fo ia vai nga to nga ia o leo mo mai singa ngalo mo ia ai pe aka po ia o ngei ia o le lava o ia ka konga a lua pe polu mi sui ia o ngale au leo pa mo ai kasi al mako si ave ia e mama o aku langa te o ngei pe pa popo pa kasi po ia po ama sanga ia e kele al ngei te o ia pa mo ia o karia kule malengang whalo sai mal PacificEzy. Ma lo whaavitai lau tō wharam tō whitalai. Lono winga a whai e toi wha upu se isi wha matalanga. A whai e le ai e o atua i le aso e tāpuni ai loa ni sui wha ulu po sui mai e a watasi lava le tō wha e le ai a sesi na vui. Lono winga e atangia mai o langoala ia ua ka penga i le ise palo kai whaia. O le sa o lea lau tō wharam tō whitalai. Ia, o lea lava le usai mal PacificEzy lau kalanga asiaka mako kele pulikawa ngawinga finga ngalo kangaka a ole lau kasi pa mo te mako pelo ia ulai ia ole wa ka ko mai mo me a te ngai pa mo o buia le wa mako kalango ia kulanga te ngai mu ngai ia a fai fo ila ole a ave o ia la vai ia ele ka makenga nga me mo le nga rumba e nga mako fo ia ku ole mo mai
ia o le ai mo ia o le ngā ana au ia i whiwhiringa ngei ia ma le nganga whālo anu. Ia whaaptai tele ua malama i ulungalu. Ia lou a si ufofonga malau whautautanga e tausi ai le pai o sa tuala ma le latu tofa. Ia ua whaafonga ma le fo i Samoa manatu lea. Ia a mai asau whamanuianga e mese fo i o tama whana uma le pai o le fioanga i ona tafa te tele i Samoa e whaikau fia afe. Lea e whaafonga mai lou si ufofonga malau whautautanga aruaruma mao. Ia e whaamai ai le tātali talanoanga le neivanga o le viafi. Ia whaafikai. Kai mo le awangoa. E karikongo fo i whamoe le ngie fiafi whaafonga mai. Ngā kungu o kou maua ue o le sailinga o mangui o meange o ainga. Karikongo fo i whamoe o leo whaafonga sa kuala. Ngā kungu o e peonga iai le ngu nge o lango ia. O leo o kou whaafonga mai i lo leo vai le ngie fiafi. Ia o nge o leo o whai masui o le kakongu ia e kaua veinga le kakongu nei vai kau. Pe o le mea lea o whai loa kua ia pe o kou i ngā. Ia o lea ua karangoa nga iai vaenga i peonga iai ia vui sen folama masinga mua ia o lea ua whai mo kako sui o lea ua umang whailoa iai unai masinga lea sa whaiele fongu ia ma mai elonga whingalo o lea ua kali ia aloa ia le kako mu ia o lea fo i whafonga mai ka whai o le langi ia te o kou ia e kalikongu fo i wha moe ia o lea kou longo sa ia sa mako kalango aku o mako ngai o lea lava o lo ngofo i kongo le kakongu ia maasu lei puwai le kaiao o le uri o le fiafi ia maoe me whai o le kakongu ia o le kalangoa lea nge fiafi e whamanguia lea kua ia te o kou maua pele ko wha uku mai le langi ko wha pa ia sa tuala ia e wha pe fo i whanangao ki malo wa whaang sua ia usu mai le langi whaukanga mara uru ia ma ngā kungu o kou mawai ia o ngau le sailinga o mungui o mengi o ainga ia e sili foi wha mungui aku si o mako uso o ngai o a whai o wha mai le ngei kula ia o lea wa veo mako leo e wha o kwai i le pai o sa kuala i ngei Samoa ia e wha pengao nga mawalunga ai le soma le kako whenga iai ia wha manguia e lau whakalai ngā siaka ai meise o le wha moe peo nga mafuai o kako whelua e o iai so kainga i ala le apiaki ngei sanga whamanguia le akua le kio e peonga iei le whamoe ia a whafonga fwoi lau langi a koa ia ma Samoa e peonga whafonga mai le ngie fiafi ia manguia kele maua le ko wha usu mai le langi le whaukanga ia te oe whenga iei mau kiu ke whawau ia e maise o whenga iei mga luenga ngā kungu ia a mawhanga le akua le malu rua peonga whenga iei ia anga le lei le akua ma koe pafoleva lo ko so fua wale senga ia nga kungu ia o ma ko kala mo le ngai vaenga o le fiafi ia fa manguia le ko ngai fiafi ia mo so ma ko malolo inga wale ka usino mo ngai ia me so le senga ia me ke fa wa ko le le ngu mo le kalesia ia e ala mai manguia tongo ainga ia a so fua ia mai manguia le fiafi Alo fa taitele lau to fa le tu fitalai lau fitalinga malai ulu se fo i watu ua. Ia o le to oa e tausia sa antuala. Ia maisi al fale nao ti alo wa fusuaga masua fa tailu taimi. Alo fatele atu a tonu e toi maua sesi lao lao le lumana i amordeia fiafi fa soifoina. Ia soifoalava. Ia. O mankari ngā fisiri. Atu ai fo. Ia, sao ia si pakele fo ile le fionga ia fada Stawas. Le masangi ai umolo fo sankala mali mai fa koi fo. O le winga o le tala. Ia, mai ska ko paki. Mai ska paki mo la kam le fionga ia vui. Ngo va ia tu lo wa sia solo mai tangata ia le tala le. O manga oa ia lango ka ko wa ia o ko lo fo ile Tautai A'e e kango sa o ile faku kulo o i foi Tautai sila fia i Samoa mai lo ai o me ka o news mo i makanga ka mo i lava ele o fa le mai kua ma fa o so mai ngi e fa mai ai le mo ia o tele ro foi pula le mea lenga fe voice o mai rungo Tautai A'e o le anga o ele ia se mea a mea e kulanga ai fa fetai
le la ua tali le whailonga fisili sa iei nei, ia manisi fo i sa lato au maia le tala lea, e le pepelo la kangaka ia, whoever share this news, ia, la isa o ala. A le o tangata i o lato so tanga, o tangata fo i o la ua whatutuina. Ua tasi la le fio anga o lano, ka iamu ia la ngoi. O ile ai, te whafo i meila utala, te iamu ia vui. E whawhekai le fio anga o lango, ai amu ia ka manoa ke le o vui. Ia, o le ua tasi ai, le whawhitina o a leanga i le tofa sa tuala. Atu le fio le maupu sa tuala i le whale nauti. Alo whafusu anga masua. Tausi pui pui e matua fitalai ia malai ulu. Ma le mamalu ia sa le muri anga. Ia wakasi le la kou filinga, ia ai whawhekai, wakakau. Nau o te le tau whai atu se si tu, ai a whai o ke, e whai ala uia kala ia, because how I know ia le whionga ia vui. O lewa kere ngā urua mai a vui. Lewa. Na urua mea vui te le tei o uwhaasala lau. Ai whawhetai. O lea la ua tasi le, whawhetinga o a lea. Ia. Po a ia la se si pau po se si va ai kau whaafiofiak. Ia, malio ko finga ngalo ngā ua whekalai ia malai ulu o le fo ua. Kausia le pa i o le whioanga. Ia maona i tū te tele. Ia, ua avele avanoa e le ua mua atu. Ai maanga ia. Ia te au. Ai tatou tele i oi whawhelo. Ai le si au tatou malo le wailunga. Ai te au whaumatu ai sa utala lea. Whawhetai ia, le waka ngofi a fo. Whawhai ngofi e. Awalanga o kaimi ngai, a manga o le ngu ue malo. Ai o talana, a mana o ale nu ue malo. Ia ku le whaipule i le la kofio anga, se loko nga kasi. Ai me se afio anga la e lua koru wha lima, ia i tu malo e lua toru wha lima, ia ngu ula iai. Eoi. Ia maua le loto le manu malo, ia ua le loto fo ilo le whawawai. Anyways. Ole a tato atu, e whawhelo ili sia o malo langa le ua toa i tau nuu, i lunga fo i o le sum. O le malo le nei, o se malo e leto e tau whaailoina e le toa tele. A o se tangata e ese le manuia e le ngata ia hau lava ia. A o te loa oe fo i le te mai mo mai. O le makuamangu ia ia o loko. E ke fia iai. E fo i taime matua e fia whaao o lima iai. O isi fo i taimi. E whai mai e sa o tonu wale mea lai. E tango ka o mai a o ele mea ngai. Au whaangungumi ma mea ngai. O kere i ropo le mea masangi ni whaangungumi. Ia ai pe e masani ana tala whaavalo anga. O te fia whailo atu. Wa maua le mawhesa o ta inga. Male a fionga po le sunga i le champion. O kou manga kuala u tairo lenga whakwe Afrika malo. Ia le to wha sunga o le fionga o le whitalinga. E ave umai e. Taavaomalii. Pira. Asomua po Petelo Asomua. Ia, le wailunga o le tātou. Por kalabe o le tautai A'e mo le unua i teimi. Ia, o ke fia pakipakia. A fio mai a matala mai a ao. I lau se sunga i le alii. Ia, o ke wakua kala iau ke rope sao. O le aitu na leilua. Whapea o leilua. Ai whawhitai. Whapea na maliu. Whapea ai o malanga i sesimi. A o lea ua toi sila i lea tulu. Ia, a fio mai a matala mai a ao. I lunga o le tā por kalame. Taavaomalii fa mole ase I langa ile o lele o longa to ya fa mole pele o mute le pe fa mole to sia kifo pele o mute te people fa ya kuile ngar ko kangwa e we ile mole a te lona si la fiel e se o ya la te lole na se to sia kifo la vanga wa mau mai lo wa te lona ke kilia ya se to test mai ka wa po le ai ele ola mai lava. I think fa mole lava pe e tala fea unga. Ama faina ve esele earphone. Ai fa nga mai lava si pikole. I think that's the fa mole pe am faina se ese malpine ai. Ia le na tonu lava na lawa mana ia mangingo le mai ia. Toi fa vela ia tu. Afio mai am tala mai ao ilungo ta por kalame. Ia e mua i ona vi ia le tua asiata
ina nei ava no matango fiewa a mai ele tua tate wheilua ia ilu mo nuu ai leo tua nuu po rungo le ea male. E watetea, o roa fio ai tatu ta mao ili langi. Ia e mai se le li whaono e sukeriso ngata whamangalonga o e mau mara le mlale lalo langi ato. Patalo fatu fuen mamalu leo whenga duenga le tua i sos patapai tau langa. Ia e mai se ia tupu mai male mamalu o le tato tunu o lo to whasau le nai tua te lope. Ia o mato titilo atu to si ufonga mo to leo ma to faulinga na whaia le tua i lono whatu spaia. Ma lor se tua siata lau fio lau fitalenga le malai. Ia. Ia mai se le mamalu o le tatu whainga malo i le fionga ia fio me ma nana whainga malo wha pe foi sunga ia tu le epa wha malo lo mai foi ono to pinga whali malo. Ia mai se le whataro watu foi le au whasalau i nai tu ia tawai ia wha pe foi te lenga ia lo mea o ia savea. Ia mauto uma a foi nai e stamanau se whai whiau nao e foi o tawai. Ia masiona whalikua nā te vai atua ia Asomua. So le whai akura o kala si a kai miren kakarangoa ia e mariu mai ka vale whakaungu urau wānu. Ko waile i lo kosi sore e sele ki korkengi sore e po whenga e whapoa si o kosi sore. Ia, lei tal no mai pe le mafuanga na laina na ta faita por kala me e le se me la e mai ai fu me foi e lai faitua e le o na foi sa io. Ia fa tai mo le no asiata. Tre fanga no ina o le temi tama futai nei. E a o to vai le fio mai o le li fauna e mo ia le fio mai le li para na fio mai fadua. Ai pe o vai e fofonga o le tato te maa o le lang. Taiming tato whelo ai ai o fia whai puipo ai a ke oe angor whaagravira ngai sār kura fongo le karesi. Ioi, ai whaftai atu mo le amanoa siata. Ia e whasua mai a pole ase me ua e whina ngaru ai amana ia mai eno tiko ina vai. Ia, alo whaftai, whatalo whātu rungo le tā porukalame moro rua taimi a me se rungo le tātou porukalame o le Tautai A'e. Au ke whaia kua le i lao la utala. E whatana e pi e whailau wa inga a o lea la matua manino o lau sirisila li waiska mai kai mea ngō whae mua kua ile kema e temi fwoi na mau mai e mato a inga mori mai ya. Ska mai kai mea ngō whaka whae le kema a le matua mangingo o mai lau sirisila e pei fwoi le a tawa ai fwoi le pei e fōringa mai e te tau le i luani mea. Ioi. O le a... O te whaftai asiata, te whaftai si o a whine lona whapokala maina o tā mawhitanga. Awa au ia. E pe ana e sira fia. O ele i lawa sea onga whane anganga mali whale tino. Ioi. Ai o mea no whale tuana mai a te au stosoni i telu e kalesia ma wharaputonga atua mal tatu malo. Ia wa ele se ngata fai whale i tu au tangata whaitala maali. Ioi, awa no whai se whale o sea i tu. Kera no ngata tele whilo ai le whiawhine ua umana whai au e itu sa wai mo sa wari ima mea uma. Ioi. Adu whafchai le tua o le, sosani mai lo tono mo tamalu se. Awa toini nai ma whawhaunga koi le. Awa le whawhaunga anga tato tunu. Nai tina matutua ma nai te ma matutua o no whale wale mwhainto e o te lo. Ora o fesiri. O te mai taua lava. Ora o fesiri o te mai taua lava e a mataloni au whaafeiloa ai pe a matani au tala e pe wa e masani ai le upure i nei tina. Pe e tele e taitaia e a matani whaife au po o tama pe wa e masani e a mataloa whaatarofa atu i nei tina. O i se mafuanga e masa e ke fia i le upulea. E le ngano ia te aulo tina e ana o onga ia te au Ia o wama i e matua mai la iti ato uma so si tangata. E o e li to mai titi o lo whaano i asiata. Io e te tau ana whanau o lo uso. Io e a musia le li lena tua onga i pesenga. Io
Ia so se mai tiki ala te vai malo san. Io. Ia. Ia so o tari po se tama se pa fine o te vai ai. Malo san. Io. Au te whai. Ana ole tu. Au te whai atu la o tala pira. Wa tu lo fa nga tu pere so fa wa la. Au ke fakula la ukala le polen ka ko fero ai. Ia. O te whai atu ali o lau mingoi ali ai e matua ele marolo ai vai foi le tūlanga ile faa mamalu o tangata fa kini ngā pō me o skoi inga wa makua ai wa ai le mingoi ai o ia mati o Belinda ma le vaenga ia 99 po ona makua mingoi ali ia kaka fa ko a 5 ona le faa lilo le te whaia. Siata watu le whawhanga malu le tunu umali tapua inga le au whainga ruengu. O le mea leo te talo. Ata mafuta i le lima, mawhaiata exercise poina le no foi lalo ai tu au i lo fiwae ma whasol soro mai runga i wawo lo tino ma se i o ai lo tumwai. O le mea na, ai vai foi lau siwa i le polia pia o tuela i titi. O lau whatau pati fo sole o le makua le aso le lau whakau pake waku lau whakarainga ma le mamalu foi o le kou ali whasal lau. Leo lo te tau whai atu. Leo lo te whai atu tatara no mai peia o ele nā po wa umanea no au te whatu o lau minoi. Ai mesela ere kama i ka iuru enga. Ia walanga lewo su e newo mo wale ingoa i o le tapo karame wile ngā kia o Belinda le ingoa le tangata. O te whatu ane matua le maloloa o ele tamaita ile se so tanga mawhanawhana wha i o mafuai. O nai tēne ki o mato e ka le sia. I o wafo o au le sa teikia ia le a whaine le vaenga le au no totas. O te musu la whaine e tu la whaina i whanau le tua e o solo hoilele. A te manau te pui a hoilele i na i a peia o la whanau. O e leo nisi winga whamurmore a siata watu wa whanganga le tunu. Wa uma asona na o vai i le lalonangi mo na tuinga nau. Are taimi nei. Tone na la whanau amale tua umalo amale Ia, tai lei ole fisilia ia wa o matou tiu te o le fisilia fa pe o le wa lava lau tali ele faina la langa e ui ese la utau va ia e ona o la tava ai to e fasia ita ia a fa pe o le langona la io o le langona lava le na le la na sa o le lava o e tama matua o le asa utau sila i le sunga ya tu la epa fa te sua. Ia o tala no te whaalongo i le uso whape mai wa taunga se ngase. Aranga o oku i ngare e le mai ere o ngase ngase ia tula e paule ae malo si whaftai. E watu le eftalenga siata. Tu le papea so tu fini. O le matua le o tangata. E oe. Ai e tangata. E tangata la e a foi pe o foi fasa mo foi le e tangata la te fales tamo tulepa. A tulepa pe to ti angale so ni wole ma fai ma tulepa o mai ma sungale ya fai tete. E pe so tu fine tamo pe ma fatasi le ilanga walis pasalau. Yo ai na tuli lo tulepa ya fai tete. Ya ma watu ya ma o nei le mea fai tete le no fai le matou fasal launga ma ai ora fai tama le o sue fuina yo pea ni o matua ya ma yo e nai o so pea matou so fu fatasi mai le matou nu malo wainga ma yo ai o pumuni ai o le lo fai pea o le lo fai ten ho se e panena na se e tato tamale oi foi ta vita e poso mo ngare ka usore ka o Isako mas se Isako gare no boy ole si au fa fesidi ia nai vaenga mua yo ta na re iro si mata uputa u te via fa so ai wa ngalanga o sau lava
Ele maua se makai mile le matapu ala ona tau maua o lo fea ngai mawhai ngā pinko a se mawhtanga tinapole. Mawhai na tau updating a maina le tamalea. Le uso ia tapu ala ia a maona whaiva nai whai nei nai a Tato Amerika. O tapu ala. So le lau kona mo ia o kua waisi kanga kaua ese le a mio kamani ima le male a mio taua nga whau. A whai ana soifua mai ia tapu ala i lana tautua whaale tala le lei. Ola soifua ia tapu ala. Ole tama o te muli ai tau mwhaiwhale i o te maua le mea lai manatu. Esi nuso ia tapu ala. O tapu ala fo ana wape o lewa nai nei. Kasi le tangata o manao e whai mo whawhine. O i mo uso. O manao e whai mo uso stama. Ia whau lawe leanga e le lama se mawhikanga. O le whatua matara mafuta nei masiuso i le. E matu malanga le na matu malanga tua i whehoi. I te koma. Ia lea lau te whamai mai ai i le matu malanga na. Ono o le manao foi o le usole ia Samoa ma. Ia ua tama nā pe toru e suafa e whea mai ai nei. O le ia taua ia whape foi le a foi nei le fionga ia fui mono watu le fionga i le ngawhitasi. Malo. Ai ola wawa ia foi le a tapuana mo ia foi e tai e nei o no wiga foi pisi whawhawhini le tei ia. Ia no te ale o tau whawhawhini atua foi mau. Ia ola wata leni e mawhai ano whawhawhini o toi whawhine. Toi ina me whai whiau ma mea uma ao foi no whata mai titi e. Ia wana wai whawhonga iai. Ia e te ia o ka mai kikira kiki wale ko anima kautanga. Ia ai whai mai ngai o kaukaranga kuwha ka mai kiki. E mawhai ana o trala no atu ia asia tamalana ai ngamala le to fasili launga. Ia bai. Le vai ngalo ia ola utaleni na mai le tua le ngalo le alo fale tua na mai atia. So swani el tilo e kalisia ma fala potonga ma ngaluenga le tua. Ola ofisili Taavaomalii po pida wasi la fia ye le totele. Ole alau totonu o lo ainga wa ole ala wa ole upumoni la vai ala utara no atu fa tangata I fafo le maitau. Ole mele ye lau sunga. Ole va ai ole ya o e pekele inganga mai pele I faia sau kala ua makua akalava. Ole fa lo to I fala I totonu I lau mafutanga I siau to rua masiau fana. Ole ase la ko ke e mawhaina I whaasua mai e kari ya o I kaimi uma. E ni mea tātou te ave mo I ai o e pe o mea uma e whaapea o le mea e ali o le ula mai le li lea po le mea o ngā o mea maari. E mawhaina tau sau no mai le tūlanga lea. O le tūlanga le mamafutanga malmato a inga e mate mafuta pea malo to dua I le talo ma le anapongi. Ia wau taitai a pea no mai atu lau. O te le la masawa o ngā whāna mawhawhau. Te le ia mai, o te le sau foi nei o ni a o ngā poni ngā ruenga whāna mano po se tofinga whāne kālesia. Na o mai a o le tua I nei e whai mau whasino mana malo o Amerika. Ale mea mua, o au no tau alu malo e saili mai e so no fo mau nei atunu. E ai te o mawhitau I te maitai tu lau nao. Ai te o mawhitau I te maitai lea ia. O te le liu lotu oi la no whapero te maitai. No liu lotu au ia no tala I ngā nai whaithi au tala I a tau. Ia mau I tu singa pai a le karisi ia. Wa le upumonia a te lea o te te lea malmalama. Ai mawhitanga malo to duai. Te matano na tasi ala o papai ai le lima o sio tau dua.
Ono le whanongo ia e sia foi whautua ma whalilei ngo sio wainga. Wa wale pe o istanga te Petelo hoi lele a. Ai au whai atuan tana e mo i ala tana le whai alo whafonga mai o wale tua to mama le ano male angangsa. Ola tau singo sia whanau. Taino iai wa ese tangata. Ola whanau e awa ia la whanau i mta upo tala lei. O te le pala foi la whanau te awaru i whafo. I meo te arua i Samoa ma. E tu sa loto ala tau, po le ale la tau sosani mai a te au pele sosani mai foi. Te maria ua te otula i Samoa, whai au ngā duanga pelo ia e te on whafonga i ela tunu. O wau. Talu no so i Amerika o te le malolo i mea neo nga rue. O lau tau tuat whaale a lotu foi nei, so se kalisia, me tisi la mosa, ka koriko ma le asfitu ma le kalisia i sukeriso ma le anau pa ia o aso inga tai. E le ma whaina malolo lau tau tua whaale e kalisia. E le whapela o te popole pe totongi pele ai. Ai a moa. E no ole tongi lau sulo ai mala o anu pongi ma fiosoani nai whaiwhau tala. O la unga nuenga na lo whainei. Io. Malo, whawhitai. Taavaomalii, ai lei whaua uina li ta. O nana matua o lo soifua. Pea tusa ma sofi nanga. Nana matua o lo soifua e. O au. E maalia leo nanga. Na o tausanga whanau sawa le whanua. Ia au tuso. Ai te ua ora tu le aonga ua matua. Tu sa te la aonga o se furu o tausanga. Tataru e tau tua ina o sio wa inga. Matua inga se furu lima matau. Tasit na tasit tama. E walu teine e situ tama. E o aula e lona ono tama. Oi e lona lima o tama. Ia e la ia nai o usulai tina fa. Tu lo warfa fonga ngale tu o le masanga le ori maliu le siari o pepe maliu le siari o fata sanga ia le la wa ve ia o mo wi o mato ai tu sala le o falu o ne o to sanga ma ato ne au kusu oi wa valu dua tu lo warfa fonga ngale tu o tele sia pepe anol ma o la tala o le seo la tala o yo valu o to sanga ele falu e maliu la si o to dua wa fit tolu on tausanga. Okay. Ayo, na maliu le lua fe lo sutas. Ia. Ai termina wa vars forum na yo tausanga el termina. Iyo. Ia, alea jo wa film tu alea masion to ru masion siala tam. Alo la to sia i me ai me uma fa pena. La o la metu o show for tu le we terminate. Ele jo for tu na le lia fa o la ma todo. Yo. Ele jo todo to fa ya. Oh. Asiata te msale por todo na oya. Na wa. Hola ni tala huele le wa ngato ke lai yo nai matau ya tu wa onga me sa to ye ya o na tasia umolo i le mele ola fesiri Taavaomalii wa mali e lau sau no ngale tu langa o le fa wa wino lau taleni ma wa ave o lau ngaluenga ai o ke fesiri lava ona o le tatai mi mua o le a tonu le vaitau o lo soifuanga. Ai se a foi o ia o ele manatu. So le o ula o ka fai me mali. Na ia o fea na ria e mai ai ma e realizing ai pe o e loa enga. O ula le o makua le le fai me mali ma avea loa o sauta leni po sau ngā ruenga. Ioi, mai ai le amatanga. Em fona e tau sau noan vanga le. Avea tu siata mo fisili, ma nei fisili ile amatanga o lau taleni o au. O lau ngā luenga na whaile matoa inga o whatau salu.
Fatau wia, fatau makamalu me foi o tau mafor sami a. Ora ngala la sa fa el fatau salve tong e pidio na yo tu fa fine la iti wa o la titi tama. Pe ala wa fai ma o na lo wa inga tau tuina lo wa. Ora taleni la na mata mai le fainga fa san mato no concetti, meu concetti. Na tofia o fai fita foi le a carne kuringi ma fita ya como ya kule mara ke foi fa pengi yo ya ngo kua fa aro ya fa mer ya ami atu topo ma me sofo mai le la fa ponga yo como i kua carne kuringi ai te o tolu enu no mato e concetti na mato ai ngale sa te albea. Yeah. Ia portato ai nga foi sa te alvea. A te o i nula sarangi o te o tofia o fai fea. Io. Peila o nana matai no mo manatu de lei mama fa e le o fai koi ponga o keri fai asa fai koi ponga kanu o lo mai o nga ko te kuru mo kupo ko sa. Ia. Umar fika fai fea. Io. Ia fai ia what am mai fai ia ngo ko fai mai mo fika mai marau io kuchi fai poi ponga vole ia o inana mata mai ia o lauta leni o mai lona o fai no maftanga foi au talo vo ka koriko ila o inana o mata mai lona a lauta leni ia ta leni na mai meio o tifanga a fa mai lo tina ia te o te le fatau salu a fa polo mai ni na seleni o apili o na yo te o tele ai a te fa polo la seleni o te le tifanga vanga o cherry lusima ba popma yo na tin much e pe la o li nga mai le talini ata a le tuon fa ton folo mai lo ma fa uma o winga so lo le fata i meu fa ata e holi o etu ai te que o wanga fodingo na ka leo foi o ti much no na fa ngu pe yo ngu ko ka fa ko inga foi me ko ka fa ko inga so fa ta i me na lo ma ftanga o talo o no fa i me ya ningo mo nga merkifang a fa ku ai se ele o cara vou mas faz fiel eu e faz só no ele maco no pope só ele lo conga só ele lo caiki ia o fa pena we eu que eu a minha eu caricia e ele pelo o que faz ale tua ia na fanga meia uma fofonga uma natu Olha o puxa wa olha tu na fanga meia uma fofonga ia alu ale te no feito vanga ngersom termina olha tenga luele fingole suenga tu per falo tinala le tau ne ole la umole lo fale pia le fa sanga i mala se inala no malo ai tau vanga ole upelisi liva ngersom tu sei vai a sua toa o mato ta alo maleori e estamos aqui. Ia. Pauna na tangata no lono o popole ai. Ono le totele o lato maenga hole. Ia o sia o maenga ngare. Tu se na to faana i tamana o mato. Ai nga mal mato nuwe. So ni mai finga tanini o atle manawe talwin tau vanga fapea. E ola proclamo mua no malo le Asomua o le talentau ma va fewa io so to im tunga va foi le malo tutto tasi ele tutto tasi malo tenina ia so to ale ma meu tala foi mo meu o tala no malo e le la au Christmas io ta ngingi a korking o skamanga fai van con ngingi de fa maka
O whakure e si mai a o pe e whamalo o ki whawai whamalo o pe o lau na si mai whakud whalolo. O inga whailanga mo e kālengi ne mo le i le a whaile leo tamaita. O whai atu lole i le lilea i ala whai o mka mano ai whai au ma teine. Awa e kura o li pe whamanga i hoile. Wakulea mai o kou. Ako whamanga o ki le whaunganga o kou. Ai, sosangi mai ka konga luenga o me e mangi ai ka. Ia o ka ngalea o ai ka mikon mako umas whai a wararanga. Wangingi a ko ari king o le whalau maka e. Ai whai mala au ki se masi. O ki lao le lao ki se masi. O susu, kuro ua whore mo malu le ku. Ai a ka pela, e ka pere puke. Ioi. A whaola ia whenga ia la o le lau. A koso o le susu kaumukau, me ina lima lea a. Ia, a koso le susu kaunga vale, o le mearanga. A ka pela e ka pere puke. A o ki lau mori, e ki karinga. Ioi, e kasi ale ka pe ale puke. Ia, o le mearanga ko ele kungu. O meu baku whai alfa whanga angale kungu umale ngā lau whikalainga a siaka. O meu furufuru au hoi. Whanga angale mo meu waia. Ia o manga o ka whukia o mai kamai. Ile la au kire se masi e whai mera o aia meu o waia ngā e kunekia ngā ile a voinga ile poloka ngā e mo maile o mori. Ia, o mea hoenga e o laila ngā ia. O ngole mea i o wakamai waia ia. E koneke ngā i oile. Ia ke ea ne wana umaile mea wai vai aso ako. E māloa au I kaunganga whareiku. Ia o ar kaunganga. A kau whapalangi o comedian. Ai a kau whasamoa o whareiku. Ia ere o skanga kangwhensi wharese. O mawhauwhaunga nā mo manatu. Ma le whainga o lo leo. Na maua mai a istoa inga leo la vea levi. Te mina o iei la vea I tu e pima le to inga leo fui ono whai waso. O la tala whawhangongo ia na whai. El tala ia po kaki ma le apuolo, tala ia helpless. O inano o mau ia le whainga o le leo. Sui a ingo le leo le siu fonga o la vea ma. Ia matalala e wa whiwai ma meo talo pasisio wa lele ma. Ai oi. Ia no anu lori tapu e mai winga o tangata fo ia ma mea ola e. E whai e au whale eitu e ila o le mea leo le pusi. Ia. Ai oi. A tangi le pusi ia no saurele whai e winga fo ia. A whapea o le tangi le pusi o leo sau tau mwele maliula whai Samoa sau ai whama. Ia nga whai mele le tangi le pusi la po a po lea. Kusa lau whai mele pusi lea. Ia, se kupe a le Samoa le la maliua whai. A o whai langa kangi le maile. Kei loa ngā wingo mea ola hoi ia. E loa le maile ki a polo era e runga. Alo le mune o le mea le maile kulou alfa whanga Samoa. Alo le maile kangi nua le muki ae. A kawa le vali whanga e runga mwha mai. Kusa lai kangi ka ua ki kangaka. Vai ki a polo la whio e runga. Kusa lai ka umai kangaka. O le kele le sauari I la longe ma sau mai ki apolo. E o winga ngā mea ola ke anu wawai winga ni por kangira son whangua. E pole uma le povi. Me whapenga, o ke anu po e mai whalele ma whai e o po karamai. Ia ke e kangaka e le katakangisia me pe ar kangira pusi mo ia hoa. Ala le tangia le wo vai lupe wo tala le malia la so no a ono le wo tai tangia me ola wa tasi le vai nga matua la wo lunga ma matoti ai fa fer tangia pusi foi le pe yo lai su e la natama
La fero gua iso. La suelan tama. Kusa lefa pe wele lang kusa level au baby. Baby. Ora kusa level au pe so susu pe pole ane me fai. Inga wala wala pus. Yang kali mailor ka mai pus fai. Yang kamu ya koror singe mama ko fai pus ele mai nga lima mai long fofonga ya. E kwa orang tamanga mai le fanga. Pero winga nga me ola ka kela ku wa ai ka saule kangi asa makara ku le ku. Ei male. Ole mana tua ei mana tulang ole tangi le fe. Ole ale toi fa mana tuino le tangi le fe pira. Ole foi le tangi le. Ale fe. Ole longa. Le tangi le fe. Ya, le tangi le fe. Ole foi le fa ngol tangi le fe. Fe. Ai. O kere fa ngo kai. Ngai pa wale ne o mo lo maka hoi le apikanga. Ia. Wa kere ma ko ngul me ngal fe po. Ngang fa no ko me o pipi le fe o karima o pe akang ko sei mai ara pa pe mane ya agel fe. Ku sa la fa mai ku au sei o ko ya li sami ya. Ya rang ko ka ngo ku au karima ma ave lo le ola wa ya sa fa ai ka ora sa. Ai kangi ngai pa nga kere fa no kangi se pe ngal me nga nga ave ko ya pipi o karima ka ngole sei mai pe fa pe mai. Ole kamala pe maka ukia la pida or kamala le ka ifau le mai le o tau le ala. Ya le o tau le ma le o tongi si mai le ma. Eyo. Ai. Ole a foi le kangi kamanga ke le nga kangi. Le al kam. Le tai fau. Ale mai le o pa le ma. O ya mai le. Usa na o vai a kura le mai le longa inga le o mai polong kamapo. Por makai ole ainga por kausi ole ainga po ai ole ai ka ko ainga le o mai e que vai ele fiu ole kai fau va va fonga samo e ku nunga mai le pe o fia nga le me va pe ma ku so ra o fa ko fa mai ele an manga Oi, e cha por fe no inga mo me ola maka ola ufa ko fa mai ele se me ai ya la uka ka mersu tu la ufa ko fa mai arang kangi nga so la fa mai ya mo ya na malanga so sangi mer ka ko ai nga ai ari o ko nga ingu de pia ma wa ke kusi mai Iya. O manatu. O winga nga. Iya, sa no mai. La yor kamalo ke. Or kamalo ke kau kurikulia. Or kamale o tongi pa le o pa le ala o tongi tau ku or pa ku po. Ora fo de kangir kamo. E man ko ka ko sa mo le amio anga ka ko. E ai lo ne mai le po le ase me ona wa ai si me ho ngale mo fi ai. O ka ko e mo le menga ai uro kongi le la. A kongi ko o pe e ka po le esa mo wa. O ingo le mai le o so ai me ai re ai. Ali ai lo mo ko mar koi. A kongi la kanga ni me fa tenga mo ia malele ma fo fo hoi. Singa me ola nga kausi mai ola ikiki. E o nga fa don ko ru ma fa ia mama. Ai kalor sa mo wai u kongi lo ai. E ka kangi o mai fa mai. Como le la fa mai ai u ke le lo so mi nga fa. Ai oi. E fa tenga fa wingo me ola. E ka kawan kan ngo mai wo pai mai de ngi sole. Wo su pese fa parangi sole. E le kamalo ngo so le le American Elaines e pole ai. Or kamalo la pe se o fa ya ku ngai Australia. Lewa foi lewa Apoliki. Lewa apoliki e po. Ia, nga apoliki. Ia, male au le pangonga. Le pangonga. Se maria el kamalo, so nga so al kamalo, fa makala maili. Nga maili
Poinga hoi pe ingi mai le sa pangi ya mai le sainga hoi. Ata or kamano mai that's my dog. The name is ya wa kai kai le listen ang one. If you see lor kamano le mai le. You scared? I man mai le. Yo pe lu fonga le pe ele fie na pule le nga. If my lo. Are you speaking English? Solen kau kar sa amwari mo. Ei. Famale mo. Yes. Eu sou uma especial mai le vangani. Happy birthday to you. Sole mo kwa kau kar sa wale me sole. Ole le yo nga. Ar kamaro ilang uri kulowa foi ba fonga ngana kuwa. Esa ore kala lo kinga fa ya ulisias. Anga o sa mai le. Yo o ka koula le o ia mai le ai kongi le la pe hasa i ke la o malo ho ngali si me ai anga ko o ngali le ai em fa ia le mai le happy birthday to you ai yo i me no mo mo lo kapi ang ni yo Alo va yo ko mer yo mer se ma ba o sole wo kamangale le vale. Oh, me ne fani yo. Que Mario, eu meu manga que vamos capu, vamos ali lo ma fa, vamos cu lo ma fa. Eu vai lo acho tá usaço. Que vou lá o dia, mas se canga ka o mule lima, capa mai a kai ka era que so nga kupe fa yang fufanga ai makiwai kamano. Awe ko ya kai o kai ka foi ngai me. Ya kai ore ko ya mai lo ole nga fa mangalo ya. Yo. Ya wale tuada tu salango lango ya asata. Awata tu la fo ya le di. Malo faftai. Faftai ya Joel tamama tua po o oil champ mana tua wo ngo faya le ngole o lo taido le la vala o oil to tell. Ya fa mai isi o le legend of at yes I fo isi legend ese matama legend I man ya champing yo le champ ka mano ai o la officially o no le ta mana tu fo yele uma ya ta taimi ai ona yele si o fa tatal noanga o lo ma o la officially e ke misia sumeo o e te misia molio o sumeo o le wingo la utala ia ele to na male la ina o le tech team male ta ilo inisia ai tu tato wotunu o le tech team makaukia lea o sumeo ma petelo po petelo ma sumeo tu lo fo i swafa molio o ma swafa Taavaomalii o emisia si o uso ai mesi fo i time te luanga lu fa tasi ai ia ma le lua taleni aftai siata mol filia wa ia no watu nei le iva lima ate wa haya o fa mai fa mai ho le ia ore o si fo mai me mo no sa dia ole tupe fai po kalamani al mano le tala sta meti ni mamutu le sa fai lo tusi fai mai asola o mose o feme so era na tupe e fai po kalamal mano le ia le fa mai le mai si me umana no fai no fai tala mose o tupe mai malo o fatas fa pelo yo la si lo la malo con yo wale un kupe malo fa kulo lo con eri mase kasi po kalama ni mase mai o soli yo nga wala ki keri con el fai puleri o me ani o lo con ya le lo que fai nga ngai Amerika ya po kalama ya fai fa mai lo marcana skama ya se sobla le puler fal mai ngo que mi nga mis kas kama misofoni lo wa misofoni lo swafa ya ora kulole fa mai misofoni o le manga o fa mai e avea o se fo mai fo le fam kalale mai le ole h yo ole ngo mo ma ko yo ngo le o sakko ya
Whakula le ka mai kai pule leo o ngā leo ni ngoskengi po chesi e po e ni ngoskengi. Mai lang ko o whaumai o whaunganga mas ko me whalungo. Ia mas ko sioka ma mea o mawhapenga e ke alu e kusi lunga cardboard voilele ia kau mea ngo wa o ngai Amerika e. I mele o whaumai a e ma kua oba kua misi a ko me ke leo ki roa. Ia ole o nei tangata matu tua mata tu ti a vea whangata mai I le nu leo babau ma o whanga. O nei tangata umana na vea atu po kalama le alfa le mai le ngase leo le eiti. Ia, e toa whai a fo mai e toa lua sainga. Toa tasi le New Zealand, toa tasi le Fiti, toa tasi le Australia. Samalo na mafisto sa I fo mai Australia. Samalo Anderson. Ya, sini mai lore li ya o mato wai go mato ven mato ya. Mai lore li ya po fikra ko faku. I'm come from United States. Io. Kinganga pangula ngangu o siaka. E pe ya kaukala ka foi nga iwa o nga fa foma. If I'm my for my out, Polala position, what all understand for the Samoan problem. You akala ya di kamay kay niya for my Samoa mang ufakas. Maluwe malu. Ako ko lo yo ile fianga sa toa. Fai kongor fa same tisin matu por kalama. Eu malho por caramba, eu senga sou mai malfiki, sou mai maspalangi mai skaria. O mai lo ka o fa kui mai kai puli. Fa muri ya. Nang nga Samoa le la fa nga kiri fa nga fa Britania. Eu kulo anua, e man kola. Nga fa la operation le masel le mai le asa. Ei. Ya, nga ku anua Vaku foi ali kala le monga o nga sang kala le ofua. Ai ngo ka ngā whenua. O ka ngā whenua no kopua vaku ia. Malua le tunua mese le whenga dueng pa ia le tua. E ona le motel neu whaenta tu po kalama. Ka tang whaenta tu po kalama se malai. Ia alanga o leo mai tonu le motel le li. Ia, tato walua ia lea mea wale ngai. Walewa na whasua mai le the official to molto alfang. Koli. Kangora mali cardboard wenga kangora kusela kol puka avakwa wemmer fa fongara kusela koli amaka ku in fa I kaula loli il kokongol puka weng. Ei. Sole lo kalamo ya esele lo fole ku lo kani. Ei. Ang ako si Pea me ang kango siya o nga me ngo fai yo kang ako sila for puka vaku ole le for puka le yo fai no malo kan fa sa mo le ku mo no fa dia lo ka konga ne vaku ngo ka ko ngasi le asa ako mo ya siya ka le mea ngā lengo wola. O kala fo mai au kauko ki aku o keo. Ai ngā pongi le lua aso. Pakule lo ko lua o kala ko ang pongi fali. Lela kala la ang pongi lo kaukonga. E mai ai ka kusua o fakalila i se failo plasing o la konga duen. Ko le lima le. Kore lo walu si furua e umaro kaukonga ke lima. Lo ka kongalanga ngola fali ali lo la ku ai vai mako ngai ko I hoila u mai la ku ka pasa mo ho e piko ku Ei. o fai nga mai o u ka nga ka ho mai o ma yo maluru mai u o lai ka ko o fo ma o fa ku no la tu no ya tupu mai mai o nga le tu o la le na lai no wa o nga fa fo ma ia yo mala mai yo solia vai le lue mai o ko ina ale Petelo le mele fai Taavaomalii.
Wow, fala ve fau lava o tele lopo po kilia te au mana ye tele le vai ngai lau sau noanga. E ia fo wa e oso o le ngia nei tanga tele na taimi ai wa mana ia malau presentation. Ia sound Ai o lau le vai nga fai o no le ia o manatu fo ile taimi o lau fasili fai u wa le nei fia fie e tawalunga le tapa tanonga. O lau te fasili atu. Ile lua maftanga ma sumeo. Mori o sumeo. Ia ua whailangi le wholaunga le fo I tamali I ai o se matua uso ia te oe I lua whale itu. O le aso ulangona, do you miss him? O e misia ia a o mai se fo I o le lua ngā lulu e whaatasi ai, whamore mole? O le upumoni lava siata o misia le uso. Tolua tangata I o misia o ta ai ma le uso le asumeo. Su meo ele o ama pokalama ele tusia foi lalo. Na matala no foi le se meo le alua ele le matala no anga. Fatule su meo o te loe un pia tele tamo ma le mele o pa. Fatule su meo. Wa su meo ele fa peno hai ina o yana la te au mana o mato no tongi le o lo su meo ele ma fe pokalama tas. Ora tu lo leo fatu skamea o mana o mato lo fatu sa so tato lo ai sali le e ulo I pokalama ia la ta faia o veni vai mai le tu no I no tu sa ava pe le ali me na ti fai la ngol pokalama mo alo mo fana ina ia alo SMI me o ta pa maltia ia so skama mata la no fatu lo o wele ele va per la tele lo tongia le titi oi o ye tongi sa o ai me o le te loa langa e tong tu so e ma ele va per le a fa tua me la tele o le titi oi ye ma lo le a matel ma pokala mai tu tuila le moto o le tu mai tu tuila ia o inana fa pertani e lo su me o fa Samuel fa mai le sa ne salo ai wa mo wa lungo le ia tal faidan patula fa matala e o le me wa e lo ai fa kalia u fa matala fa Samoa me yo te lo ya o ai ngai fa fe ngala de ma pukala manga ngai I fe foi I tu tuila ia ma wa ia ele alola utala no fa le mafofo le ina ia alo esele o fainga luenga me ia ai au nga mo tupulanga fa ia e o lai ka mo fa o e ya o nga fa ia ia mali ia o le mele le o le tu va tu o siata le maftanga ma shosu la nga tupul me o I mali o e o morio o leo te ia Alaska ile e kalisia le asto ino vai o mamai o le kalisia mo moana na fatui I Alaska ile kalisia le fakasa so I male kalisia me tisina faifa o asto ina le o manga e tele e farisano ngalue e nei Amerika ma New Zealand ma Australia Ier farisana e tele ina e o kilani ina e King Street. Fasawa Petelo. O alangala le o mau musume o no fai el farisana ma o malelile o soli le o fanongatu o presidente le kalisia. Le mama ftanga musume o te lo ngau le fanongota mai la utala. Wala na mave malanga ya sume le malo le tua. O no te pa male ava aros kele te male ava male melo te pa o le mama tanga ke lo tele ne uso ele tawa ia foi ela puata mo fainga pe o kole tu ile ma ua ma tanga nga kango mai o kango aku pe o me kala foi nga le ayo nga io malo ele fa pe no matala no a mela o le a oti na la ia e ta wale me ta waina oti tanga ta pe o mel na ia wale mama e agora tu na fa msino tamo kola meno o te o fa no ia o le baba matali no na sia fana io le famtala le mal fa no lo sia ia malo va vitai e ire banatu
Taavaomalii. Ia, ele umai le Taavanoa, o le a o tau mawhai. E maua pea ni ta fiso o tainga a le taivaiaso ia po o le alava e tusa o lo malosi. Ai ono le wato ai tau nuu le sia o malo i tātou wa ofisa nei. Ia o le teine fo i mai le tau watu nuu tele. Te loite si la fia o le ia mātou nei i New Zealand ia le tamali fo i o le atu nuu pol fretua ia roleni. Ia le mātou te. Ioe. Ia o le aso kausi la fia ia roleni. O te rei vai whafonga o niu nei. Ai, o te loa no na swafa. O laulata tanunga i si wharitua po le masiofo na ua malangata. O se te mai tai loto mau a lalo whamaoni i le kalisia o lo ngalue ai. Ioi. E loto mau lalo to e loto alofa. Ioi. Te mai tai whai e lava le tau whaman whautanga wale Lala nofo ai nei mato tonu. Ai mate lei se tau iala, mas teine anawa i nai i leo e pule e ai i si whalitua po si tamaitai sa i nai tō whaitu. Ai alo whate ari nei, ari whamu mure kānu o whenua. E malo pira, au te whai atu lau tala. Au te whai atu lau tala e sau lau wha manga matua i e maua ma e oile a mio o mea uma ai sau e tuare tala e le i whenua i se ma. Ia, ai ui o lea. Alo whatele atu mo o e le tamā matua. Alo whatele atu lava whaafitai tele mo le tāwanoa i lungo le porkalame le vanga le fiafi. Tāte fiso o taipea, ma ngai fo ia mon kāwangoa ia fiafi o aso whareile. Ia, se i whai fo i se atale atu nu. Ia, ai le ngatai le, alo fiafianga le loto. Ia, ole nai au ina sunu re masina i lo so i fua lau le leia mo le fiafi. Alo whatele atu mo oe, alo whaatu le Tautai A'e ma tātou fans umalava mo oe le tamamatua so i fua mo le fiafi. Tai, alo whatele atu a siaka, iau tu mai e le tualo fonga wala u por kalama o Tautai A'e. Tai. Ia, mai se lau insinia na o lo lua fatasi. O lo manino le ia ila ua ai i o fonga ma le mamali o le tō o whenganuenga. Alo fatu i le au whatalau ia savea ma tawai. Ia whapeho i le uso ia te tia. Ia ai whasiri mo o le uso le alo whaanga o tamano Taavaomalii Petelo Asomua le malamu. Soifua ia. Soifua ia. Whasoifua ina. Whasoifua. Ia. Tatotu maloloa. Foi mai. Ia whawhira ili statu malo nungol tatu proklame. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi o na okai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamomonga i pei o lo swafa antoa, e meli po o se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, manatua, whatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mwhona e tutongi nai lau whatau, o lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautua i le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher.
Jamila wajile ua joe. Sepuru biru jo jaleo le chula. E ono le taiba banjo ni usila nei. Ya. Joe i chula fo i wal tatu proklame jele fo ina mai ile ja o le fitu. Ya e bei ona masa. Ya tu fia fai lo atu. Ya ole ua famuni ida fo toro tatu office day ya wano fo i sua maulolo wa a fe fo i se tatu officer. Ya ele fionga ile falitua malanga mai America. Ya e yo fuanga foi ya fale ainga ya o se lau foi mo le vano le tanto wa tautai A'e ya e felo ya i male fionga ile tamaita i fai business ya o se tamaita i sa ili malo le fionga falitua ya Roleni Peterson Taffy o le tamaita i por falitua ya Roleni e te lo fa lo te le lungo ma fasoa o le founder o le Miss Samoa Utah pageant ya il le la tuna tu no i se taimi o le foi o le tulanga foi le Miss Samoa i America le lua fe maritasi ya ma fa solo i lava i se vai tau le lua fe leono ya ma toi fa wa wela ya le mai o le a fe ma o veng o ia ma se fo tua le tulanga o le Miss Samoa USA Las Vegas ya le fato amai nei le sa o fa malo foi mo fa talo foi ai uyo le ya fa talo fo mo kono fantu great to see you and welcome to our tero me no ao fionga ne le fatua roleni malo so fo mo via malo fo so fo elo fitaringa vai malai after foi mo ne ava no ta o mai game bal au liat fo ya o te sawe e tal no fo ne as o se ava no ta o le nei mo ne ava no ta felo ye Oi. O se bifianga, walanga no una watu ina ia mawaso wa vanoa. Ono le fitua mai ia si to fa moi fo i Las Vegas. Ya, ai nga tala ilia. Ia, mo fo il faso walanga wi longa lo to mai me se fo ono to tua. Ile tu langa o to vanga sa ilinga la le leibo sa ilinga to sala. Ya, so tanto to no fo ile oro papa au America. Ya, ai ole vai ai mai o mai ni usila be sel nei tawur manu wala ngale sa ta toi ole ile bevela sa ole ya mana ya ni usila pa wal me ole fayasi o vol malulu ya ele ya faina sa oi o masangi vol malulu o ma koi o snow ya ale o sa foi ya malulu lava ya o tu langa lava le pa wal me o sa ungi ai o lo le malulu malo fa chai ya o pu mazenia ile tu no o le tanga tambalo na fasino manga tanga ta foi malo na tupu anga wale wo fa ilo ni si o tulanga i tautua ma o nanga sa pal fia ngai ma ya ma o nga lue ila ya ai si fa ilo ya roleni po teo Samoa ya ni fio anga foi o ke lo le mai mo mai le tafa te tele o le tanto tu no o fa mo mole i fa lava asiata ya wa o ia o te ole ai ngo so tina e malanga mai si malanga mai fo i vai loa ma le pae le pata ia a o so tama ia o tula ele ia o le a fo i o tali matau ma i vai loa vai loa i ngai faleata ai ia ngala le o ki sa wai Pere ila ri o tini tau Samoa si fo ali ya wa wa be sit ka ko ngo si fo Samoa si ya o tini tau manava li ya tatou Samoa ya melia mana ya wala ngale fa fo ba li to telefo yo tatou wo ma pa ya tini Asomua mantu ya le fio Asomua ma inga lua yo tapu salaya ya me si fo ya ole maliu tu malai ngo santu me se fo tai o malu faltot ya me se fo yo le fale nga fulu malu la vale ono sai ole anta ho o te lo yo la malanga mai nei o fo nga fale ai nga ai o te manatu se ta o ile ano liu na fu ai no mana o mo se avano tal no o tu langa i le fa vai na malau tua i le Miss Samoa Utah Emfana e sa no mai i le amtanga o lea tautua me tulanga whapena. Whaftai, asiata mo whafsiri, ioi. So, i lua whi male tasi. Se i o tu lava i lua whi male ono. O haus o le founder fo o le Miss Samoa Utah. Sa, o whaia le Miss Samoa Utah. I le vai teimi lea.
sa kofu ale tausanga ma tamaitai ave Samoa as the Miss Samoa Utah. Ia nā arua le lofi ma leono. Ia ua sauno mai Deputy Prime Minister o Misa Telefoni e ole toi whai ale Miss Utah ai tasi ale teine ala kui I Amerika. E sui Amerika le sa I tauwanga leo teimi o te wila. Na whapea mai lole e tau na wha na matanga organize le Miss Samoa USA. Ia ona o toi fo I mai lole le 2007 nga amaka I lole nga mako o su e tangata o matou board ma makaloanga ma create le Miss Samoa USA board. Na le ave ailo sa matou teine le 2007 afkwa ave 2008. Le na watu manu malo ai matou teine mumoa tama ita ele o Gwendolyn Twaitanu. Oh yes. Yeah. 2009 o tama ita o Hope Pomele from Hawaii. O Gwen sa Samoa Utah. Ia, o le mafu angal, ia naro loi lava lea. Ia, o ia fo ina I tūlanga tūla I mai. Ia na ble toi ave ai lolo sa matou teine. Ia, o lea la fatua toi a mata nere tausanga nei. O lea la wasi I mai Las Vegas. Ia. O le ale, toi fo te isi atua I le tūlanga, o le ale wha moe ngā tonu sa tau nau wai, ia, le fo sa avea ma minister sui pāna mia le nan taimi I Aotearoa minister o Turisi. I nā vai tau. Na nau wai awana I toe tau mwhawile le tūwhatasi kasi ale Miss Samoa USA. Ia olona manatu fu ngale ia kasi ale ke nge ta o Utah ia Amerika atoa. Pe lavo New Zealand. Le wak wa tasi ale teine latu I New Zealand isa ka kau fu whapenga o Australia. Ia ole mafuanga nga lenga mana o ia o ke na isla Miss Samoa USA. So o ula le manisi o tamali fu ia ole tunu sa matou ia whaatasi uta. Na matou whaia le Miss Samoa USA, Leona Avelo 2008 and 2009, and then we took a break after. Nga umale 2009, ia malo loa. Nga ia fo ngai kulang am whawhita uli sa tula I mai. Nga lenga le koe avelo sa mako kengi. Ia lela foko a koe avenga, this is after 15 years. So, o le la a koe revive mo koe amatan to ever matou. Ele il tausanga nei, po la il tausanga nei. Yoi. So o le winga la so noanga na umaloa si tama I break le na ele I to evese to tama I meaning e o ai se kanga kan koe fese pageant ele ia se suyo America sa avea. Sa ele ia I lava masesi mai le taimi na le 2009 yanga umaloa ia le koe whai ai lo se Miss Samoa USA. Ia kausanga mo mola ne le la toi ave tama ita e Miss Samoa USA il masino uni sa matou o ma matou sponsors mako wo sa mo fa la wilo ia ke la media sa fa tal noina fo matou ma fasili il mafuanga pe ono fam talaina o toi mafuina toi what ia ngala le matou but ol mafu ole fo ile autu tonu ol matou o inga ia sila fie Samoa le la ko evakule Miss Samoa USA after 15 years yeah le ko sa mo mola le la ko fo ia kwai. So le la wato e fo I tau sanga momoa and it happens to be now le wata ua wafai I Las Vegas. Correct. So inga wafai sa fai lai Utah. So I also was the founder of the Miss Samoa USA in the Utah chapter because that was the home of the Miss Samoa USA in 2008 and 2009. Inga wa umalo wale ai ia o te minela le wei Las Vegas ona e nai tama ita I fai PacificEzy. Ta la fa fsilinge na tulanga ia le ala na uma se tala no am tuna penga ona ola oela la Vegas na mafu ai lona si mai Vegas na mafu angala nga le wo mai ngai Vegas le Oi te fi nga lo e fa ai loa ia le tu na wale ye le anta oi la na I tama ita. So tama ita ile of being ki lele ona o nga tonu yeah she's one of our major sponsor major sponsor o Malia Afrodin. So might say for PacificEzy fashion or if fashion show and stuff like that. Nga umalo la ia le la to movie kuila o tama ita ile so I foi. Iluma I fo o I fo io Malia. O tama ita ile o tofu. Alo fipo. Tasi fo ile tama ita I o ia fo io le si major sponsor o nga ia nga PacificEzy fa ali real estate. I nga Las Vegas. Ia mafu angala na lai loana. Ona matou now what la yenga headquarter nei Las Vegas le temi nei
So o le taimila le nei o lea la ua lua la pe ufola ua la i le idea lea e tasia pe o le ale o le winga le tau whai antuai. Wha matala a alua rutiu wha pe mai California a po de state fo even Utah. Yeah, la whai whai maku kingi. How's that gonna work? Tau sanga le nei. E te olua sama i tae wa a ka olole me Samoa USA. Ia wa involve umai a Amerika a toa. Yeah. Sa e te taula o keinga so se teine lawa e sau mai leske ke kaunga i le under the umbrella leo le Miss Samoa USA. Sa i la tama i tae mai Washington. Sa i ka mai ka e mai e fu inisi sa mai Utah, tama i tae California, ka mai ka e mai Oklahoma, ma tama i tae mai Atlanta. Ia, ina wa mata, e lusful kasi mako ka mai ka inga apalai, talwai ona ole kausanga whaatulanga ina, e tauna sifulu walu i le 25. Na mafua e loanga nga le mwhainga kauwanga isi tamaitai. Ona tūlanga le wa over age, nga mafua ai. Ia, ai sa maanga ia lava le, so tamaitai, so tamaitai lava lai fia tauwa. They can come in and kauwai lalo le umbrella le ole Miss Samoa USA. Inga ia kasi e kanga kai represent, inga le USA. Now, nga mako o aku i Samoa, wa o manatu na o misa telefoni. Pe ona whaafisi, ia kasi la wale kenge mai le. Ia ole kulanga nga ole kau mawhai ia i te minei. Ia o ki wha moe ia e rurua ia whaapea. Ma ole ala so fina ngalo, Roleni. E mana ia le aikia lea, like, you know, au whangakasi a Amerika ia, io avatu mai na walanga lela lepe wa whai i LA asar ia Las Vegas i taimile nei. What do you think? E mana ia le nai whai ngofi ai? Ia te awe mana ia. Ia, pe fu ala kalwai, nga mato woma, sa iei tūlanga na mato wotala no ai le STA CEO, CEO le Tulis. I le kulanga lava le e kaunko e fo i me kasi e taluai nga mention mai e CEO o Tulisi. Le mingska le nga yengi o le Tulisi. I guess he opened it up to anyone and everyone because of the mentality like sel kamaloa ko akele kingi aku ko akele kulisi ko akele fo le kupe moa. So I guess that goes on. I guess that will open us kanga kai e laku. But our purpose still remained the same. E kaulawanga kasi kingi e laku ilalo. So we had a proposal to the CEO le Tulisi. Yeah, masalo wife for now, but hopefully next year was we mai sisi kulang. Okay, so le proposal le. Le proposal le ia koe fo ia le merenga ia. Kasi al tama ita e laku i Amerika ngusila Australia. But they mentioned it was kind of late for this year, and now le fo sui le minska o Tulisi o le wei lalo le wei lalo minska ia le palemia. Le palemia, yes, that's right. Yeah. Yeah, le mafu angala na yeah. It's already too late for this year, but hopefully e aku le kausanga ia o kalia se mga ongaria ku. Ona o le tele, se taimi ta fo i mai, okay, now, manule wo vai atu already mai fo i nei kalafi. Ulu te vai atu o le ilantou nei sa pale whea ngai i le taupanga le sa te atu nei i Las Vegas. Ai masi au whangai ma pea fia i mana i wha masino matulanga. O e fia tama i taia pe whena e sau no o i le ua manu malo mai i le taupanga le ana whaine. Pea hoka no first of all sa ke langa i tama i tai ia ole tūlanga la sa ia nga lusi fo i mato o nga ole tūlanga sa ia sa tau na whaile mato pageant la se fulu o kuso ole mea nga sa ia wole vanga whaala wiloa mako wofo i sa mom whaala wiloa as ke i ua amai le fo i le registration form le amakanga yulai e ka kaunga en umai ia registration a kengi o lo fia tauwa by the 5th of this month, which is today. Well, no. By the 5th of this month. 3 days ago. Yeah. Wa whainga ka ngeila o nga wa koe walai loa nga koe whiku unga I solo le mako pageant. O nga olesa all along, it was supposed to be on the 10th. Ala fo isa sila fie e la tau sa mua. Ia le mera wa whai. Ia wa koe ka sui uma mea. Oh, tala whai. Ia sila fie foi.
o Amerika le meke le, wa umang kokongi pa se so ngai ske ngeki malako team, support team, ai ka luaila le swinga le, ia ua le mwhainga ngā tuape sa ile o ngā isti tamai ta ipe ko lua, epe ko kolu, ia ngā lenga koe mua mai la so mua, la so mua, ngā paua le so ngā whangoa, o ngā kau piti ngā deadline leo la so 5, o September, o yo Augusto, e ka kaunga in umakwa ia registration, me e mana o mia mo tamai ta itau wa, ia ngā lenga whailo ia Augusto, ia le lawa mai ngā umala usau, ia to alima na i mātou te leti ngā tau wa, ai manu malo ai leo, o le sintisi mai uta, le tama ita ele o Joey, o Josephina, le ala ita whea, o longa, lea, tama ita ele, Josephina le ala ita whea, ia, o Joey, that's her name, e wala awai, ia, tama ita ele o Josephina, e a onga BYU Provo, so she's studying at BYU Provo Kemi, Ma lo whaavitai, la le te le ia le awhawhine fo ipo le alo le ua whiriwhilia. Ia, pe i fo e atangia mau waturi tamo ele taimi ma tūlanga whapena wanu ulau ona o fuafuanga ma le tūlanga i le restala ma tūlanga whapena. Nā, toi fo i mai la sau whaamatalanga. I le umi na ai whirowhilo ma iai totonu o tūlanga o taalonga nei when we say taalonga o whainga o paenga nei tau o re teine tuai o tūlanga o le whatonu ino Miss Samoa i a tātou Amerika ma tūlanga whapena. Wai tasi le whawhita o le nāma le laina sa o mawai fo i ni whaamatalanga i au se tā lia la tau tūlanga lea o le awa yere kai Miss Samoa o te mantuanga le Miss Samoa mo le taimi mua nga whaisa vai. Le no wa avere Miss Samoa i whaisa vai. Sa o iai. O ke ilo vai kunga e sele Miss Australia. E sele Miss Sydney o Melbourne o sa ala ia mari tama ita ile le poinga mainga le Miss Australia, you know, now to low ai organizers a no te mai le issue le fa tita inga le fa le example o ia te ula ia le na so le tau vanga i sa vai wa te mo nga vere ke wila fa i sa vai ma Miss Samoa. Foi le pe wa ese le Miss e ka uma ia Australia. Atoa. Yes. Ale ia ma Miss e o mai ko mo sikeke in which is e makwale make sense at low i pe atato wo i metusa. I o fele ku ula o mai ista mai ta ya now. So olela wo baba yetunga. Ole pe wo already malama o ko America ma fix up o tole le vainga le long ago. E ale foi la buto e fa awa. Ole ala so firinga no. E ono to e ongo ko ia ise kai mi fa pe mai ngisi le hai lau fionga foi roleni a mesio nai i la tau foi i Las Vegas le manga ma ko banga o ma ko now o fia o draw ile lines o le manga e foi se lima se a o meu Samoa o help i le vainga fa pe foi na so noi. Yes. E ai pe no tala no atu sa o la kui mako kui o e fe mai la wo open fa solo a ko o ngol o le fina ngalo na o le misa o se li foi le sa mi skaka ngi o le school. I think so, yeah. O manatula inga ia e au nga ia mai a kele ke le foi ma tourist e o mai o kele foi mai ku pe ma wa pe o ma fo anga ko ka kala i fa pe now let me go to Utah. Wa pingo fe ako. Ele foi a wa ro ka ele ka usanga nge. Wale kasi foi la ke nge Miss Samoa USA. Ala vo foi le Miss Tausala a Utah la ko ye. E ave foi Samoa. Yes, I was going to ask that because no that's how you. Yes, Miss Tausala America. Ya wale lo ke ka make po USA America ma USA all me ai kasi. Yeah, but you know what? That's elim pai ho kala ngo e nga kulanga walanga o le mea la umanga ola ko ye fai. So I don't know where to draw the line. Okay, lo ye ke e ka kaunga pule mai sa mo tulanga le. A fa pe mai sa mo e kasi ia kaungas. A fa pe lo le wo ka fa kanga mai kaunga aku. Ya, winga lai pule ala kanga ka ia. I ke mi fai langa ia pageant malanga ia. Ya ese umai ngo ma ko wa ia o ma ko register name lava whatever mai nga fai a Miss Samoa USA. Ole la ulea wai fa pela la tala ia na ole ta fa soa. Right. At the end of the day is oilo so wanga o sa mo pule mai mele male mother committee o right. Ola tali tonu. E manga ia fo ipe anga fa pe fa se ku ai nga scenario fo ilele. Piki se top 3.
piki se top free a me se la tu no I fafu fai se tauvanga ia take lola I or sili lua markot fa te inga just an example sa fu Australia a mai la ko sili lua ko in a way e pe ye se second chance ma se second hope mo se kasi o ka mai kai wala nga a fu fa ma fofau e ko akele aku ka mai kai ma isike ki fa fo aku be se even ya matou ili usila alo winga la le na fa ya tu la tatala awa ya fu la ya fu la Samoa ya pe kaule make sense la male fair le tu langa fu le open sa o loko Samoa a le pe wa kau fai fa kwa oi mai fa fo awa ya e oro ka kunga ve pela e mera wanga fa pe e te le so fina ngalo se impact to so no ai na no fa yetu awa ata to ni me fa pe ko fa alang kasi mi sa Samoa that way for Exactly. And ole si fo ila mea nga sa so let me go back. Le kaimio sala. I don't know because si le fia sala Sally. yeah Newson. yes Le kaimio nga ngo ye fa kasi masali le fa ngo mea yo. Ai maliu Sally sala. Wa ka so yanga mo e mulmule ye sunga te vale ye nei. Ia o aso ye ma sala sa ma kam faila vai e avele le proposal le ko kom. I kenge sa mo la. A fai o le kau wa kenge kia kui fafo. Ngā wakule sa, ngā mai le su e le best mai Amerika, Australia, New Zealand. Ngā wakule Samoa. E ka kau walang whape ngā Samoa, because le ala au ngi Samoa, kenge kia kui fafo. Ngā wakule kau wam kenge kia kau wam o mua. That's their first time. And that was something that we've always, brought in. Yeah, but nothing had ever done. Ele ia se fain se mea ua whaia iai. A sa oilo sa noa. E ka kau ngā su eskenga Samoa kas. yes Wa maka wa fa penga fu la isi ka aku ngo nge. Na wa kuleo ka nga ka ma lo mai is ka ya ko no le su ene pe champ exactly. le winga na le na fa tu la uia tala a wala nga a fa nei fa pe nei ia lo no winga kasi Samoa kasi Amerika Samoa yo kere no fu po fiel category ngo palasi Amerika Samoa in which or territorial o America o la fa ngale Ola tol na e o sa wala ko le Pacific Island. Ele o mai ka wa Samoa. ya Amerika Samoa Yes. Miss American Samoa, e rusta o ka wanga o le Pacific Island. E re sa ka wa Samoa. and how are they so Miss Salat e fa la ta wanga Miss American Samoa. la vai Yes. oh Lala wo umane sa wanga Miss American Samoa. Ye le fula fakali kenya nga ya. I wifi nga ya ki ko la to atunu. E fakali mo le Miss South Pacific. O le Pacific Island. Ko alu le. Ola fesili wa mai lai le si va ngol fesili manel tatanto so ele ma fai fo ila ona ele ma fai la ona fai se Miss American Samoa ia auto e faanga nga ya lu tau va I America Samoa Sai ya isi ka sa tanga sa la ko fa ya. But kelo ko fa alongo ko fa se Miss American Samoa. Ye ke fo ya. A fa yin American Samoa citizens if you go wa foi e ka foi ngoi la lo umbrella le I Samoa American Samoa. Well, that's my understanding. E ka langa o Miss American Samoa Samoa e ka wa foi la inga ia ka se voela le Miss American Samoa e lo le Miss South Pacific because they can't have two Miss American Samoa it would go South Pacific. Pacific Island. O lo winga la utala to fo mai lai va inga ko inga e fa tu po manantu mana fo la to inga steli fo le va kule top free Amerika sa ule top free Australia ia sa mo le top free Samoa fa to at least o le la o mai su e lo sempre ai sa ta va mo I take that point ku so le la o tu ia na tene na tau tinga Ka va i tau vanga mo ia feko ai ma ele fa pe nga vale ai la nga ele fo se special treatment e tau na fai mo se sia tunu pe a fa pe o le la ta to filia le me ta o ave fo wa ele ia se nga o le to ai nga formation se fai ai me ia mi Samoa ma ka alonga totally. Io ele fa pe fo ile a filir ka ko mo Samoa pe fai trial si tai mo filia le man Samoa ia fa pe mai la ia le na te to ma auto ia ai o le apiki e trials fo Samoa la to Sa ole sa ele ma ngai yo me ale tule o fale alili ke le pongu me la kasi pongu me la lua le sa fai ta fa la ko pageant sa ma ko yai wa uma ma sponsors ma to go
it so happened langa fai le vai ke mi le mako ko fa sala fa ala wilole le mako pageant le la ko va ko le kingi e mako wai fa pe ma nga ya foi le fa ka inga fai mai e si foi tu malo fa la li ma wai lo lato ka mai ka va a fa ngela ka va le le wala ko ka va am ke ki America ngusila Australia le ko mang ka va yeah plus whoever else is our local ni si ke locals o la ri ka va so okay, lo ngai kau sanga ola akele kingi kau va ngai kau sanga. Wa mana yale na sa ore le ya o sa mo fu tele. Pingi fo ise misa sa va ia. Ta ole le. Ta ole le ya. Wa a fai ole tau te aloa ia fo i motu sa mo. Pingi mai se kau va nga sa va ia. Pingi mai se kau va nga mangongo ma poli ta toi fo a inga le tai. Ia ma pon. Sa ole. Pili mai ile o even just the top two e kau mai kai fa fe no le numbers ma tu. Sa ole. You know, that's something that we hope to happen fa mo isa kai mi no mga is kulang pa penga tu lai mai. Yeah, for the time being. Yeah, ole ai ko kau va mga ki local so le kau va mo. Ya la o kau no le ki o ke fa le no mga pe ka o apalai ole sa ola. Pulis. La ta o na ni si o va nga e tu langa la vai ole o le tau vanga. Au mo wa o va no. O la fa fisili. Awai fako o mala ka mai nge ya probably the last 5 or last 3 years. Ile fainga kongo makere korie fa masingo ai nei e tau vanga. E ile si kai mi Roland. E lau mai me o isi fa ilonga fu ngai ku kiki kumu le uo le si kenge le si misi yanga fu ala au o mau ai sa wele miss. Ai pe miss mai si fu le. Now e ma fainga e sa ngo mai o le ale e ngo fa ilonga tau o loa mai si mau fa ilonga a foi fa ilonga pe ta ua pi kau li fa inga le tongi ngor kamale sa fa tai amal fa sil wa ule wa ia au judges ol mako ol mako pageant yeah like you said fa fo ku e pa wala uia me o judges and stuff ole e ia me ka o special prices e foi me ka o main prices o special prices le mo meio people's choices voting online voting okay personality or the Miss Tourism award mai si me penga me umanga ele anu umal ele la vela kamanga ele suenga o se malo pa o level me su ele malo o main categories and the main categories are what ko wo ai ele o falisi sa mo ka sanga len ke ngai sa le masangi ka fa ya lo ele si sa mo so le si sa mo o le traditional wear your traditional inspiring wear right and then the sarong kusol of ka eleleaking sarong o ka lengi o lau pule kasi ia malau interview telling afsi o me la ngayongo those are the main pe include immersive Samoa because back in the past years nga le lima nga le traditional wear o le sarong o ka lengi o le afo ile no me fisi o le pulikasi and then the interview o me ka ua nga sa masangi but last year I've seen lo area Malaysia Samoa so o main categories la nga e so ele malo a oisi uma mau me ia mai si awards nga those are just special awards they're not include ile fai ka winga o me o le winga la peila le uta vavala mai la le manga ia awa o le tele o isi a re ku ngai pe de manuia se alo ma se fanau e o male si mi sa mo o fai kala o ngai fa masino ai sa u tala fa ia vai o meu puenga haka o meu o social media o uma me a de la e foringa mai le o le ala le tulanga i fai ngo fa masino ga nei lo no winga pia tangi mai la o le a tele ana fai longa nga ke mawainga main ngi o le na pe e li fa la vai o sa wa pe o me ta o me lo ka le ma fisili those are kind of like the main o ka o fisili ma ka le pe o me nga ka out of all the main those are the two important o lo ka le e malau interview lo ala ka mo interview marka le po la e nga ka wilo le ala ke mila la fa la mai
awards. E loa kwa ia nga whoever takes the talent and sometimes talent and interview. Nga elo mau ki ngwale le fa lau mai ala e luinga ka kala ma lo ngo me ka wa. Wow. Talent and the interview. High school ala ka mga. Wow, okay. Na makula usili le wa tati le vai nga sa fa soa ile Tautai A'e 2 or 3 years ago. Ile taimitono te lon o fa soa le. I ka mako rua. A taimitono ale na misamo ile tamata ile au grupo. Helani mai Australia. Le ko kikia pakakaka ko kenge nga ile miss ile. Sai o ile sa fa palinga mako mato tenfo. Le na o. Ola utala la le ola ofisili. Ole tūlanga lea, e kakau. I better be careful. You mo fai me se sia ula. Yo I la ofisili pat ole honesty ole o ke fai atu. E ai si miss tulo nei tamaitai. E pei e le o atangia mai tūlanga o fōlinga kingo ma mefa pena. But ua makuasi po kwale leia ka lengi tulang fa pena ai avea mamis o au la mala ofisili e mera le au lei e mera le kingo But no hard feelings or specific is and I want to ask this question why easy pape mai ya kulo ora ngana tu sa wai le pape me so e sili ma mau au le yo pai ya la fai e sili ma ile va inga le ale tino bla 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 ola visili le na you know Taole. Come in e mena le ia wango ka falungo o su enga o se la le sam Right. o a faila asu ese la le es wala au le ma faina to so ni mai lo visili Yeah, that's say I'm yes. When we talk ile le Miss Samoa pe malo it's not always beauty. It has to be beauty and the brain. And the brain. Io e kaunga wa me ngaling ufa ko ka ua ia me ole fasili wa man tu foi a fa pelo mai ka ile la avangwa. Yeah, she had to be a very well spoken person. Ile mele if ka fai me community service por la lava se me way represent ia Samoa kaunga tamai poto tautalam tulang fa pena ia ele ngatala ngale aulele ele fai la ngale aulele me yo beauty pageant ele fai ngale aulele yes aulele counts but you also have to have the brain ia le fulo lo tautala your appearance no ele pose you know ia e lo pose ilu mo tangata tulang fa penga ele fa penga o lo aulele ia wa la kuliskinki aulele ia e pe ko peva foi excuse ale ola fa ale inga ele le foi taso ai tinki kilo mo mona okko eselma nga yo foi longa yo tula mai not only she's beautiful she's very pretty but ele le foi longa kaukala le la wa e sa fa vitai wa talia la le si vai nga beauty and brains le si la vai nga do wa sa no tolu la ve emo o mia le kau malama na when I say tau malama me tautala o se mi Samoa il fa Samoa. Does she really needs to know her language mother tongue matulanga and talk me through this in the past that was a requirement that was one of the requirements they have to speak they have to know Samoan and stuff because la ole you know ile va mtanga tamtulanga pena I will live a lava tele ko fa longo or mention at least if they know the basics that's good enough yes but ole meka wa ia la ko lol for English wa if they happen to win the Miss Pacific Island yeah man ko English la alwa ele mpoinga fa Samoa o isia tunu ole Pacifica ole English la communicate pe ka wal fo ma vesa fa liu right and stuff ele yes it was one of the requirements back in the days but it ko fa alonga la fa pe a me se vanga la ki o lai and know the basics of Samoa you know but what's your encouragement what's your advice in terms of ka ko ngana nai tamaita esa o wai ka wanga ilo ki fa Samoa awa ise fa la fa pe Miss Samoa
ele I manumalola le Miss Pacific Island au le i Samoa e tau fo na malama wale fe ngai ma le tunu tangata fo Ona tina tama matutua mangai whanga ulai exactly wai esa oilo lo saunonga e di ka kaunga ma avisi interpreter e ka wanga alu mai loa ia kalangoa mai tangata matua ala fo mfainga kalangoa ku ia so it's a good thing e kaunga ia but I don't because this was our first year back after 15 years okay le loa la pe o requirement le po ko require le ngan Samoa but la wa malam ka wanga ia e se o te whaafte ia te o I lo whenengano lea o avea I o se whaatina o se whaletua o I loa le tautua ma le tūlanga o Miss Samoa o lau foi lea recommendations e ka ua ia le malama I'm not saying se lau pasengi ia singa pasengi exactly ia singa vaenga ia e leanga e umaenga e whaionga kiuke I to tono le tātou right Ioe. Ia ole lui fo ila le mo matua. A vai wa sila ku wa o sio walo. O ia le tulanga o te mana o sio wa fine ia e po sia ukama e tau va le tulanga o tau vanga tau sala ma le le. Ia te ula ia. E matua fa tau wa le tulanga le fai ma fa sa mo ka paki. Ia po ani por kala me fa sa mo a vele lo ku ka sile va nga ia o ngaso sa ma fai tau kus pa ia tulanga fa pena ro le. Sa esa le ia wa o le mesa sa ona fai ile nga ka foi pe yanga sa no ngai tangata matutua e ka kaunga ia ise level of e kalangoa ngai ka maku fo ngai wa ala ku ala fi kalangoa mai pe malanga fo le mai pe o asiasi po fe la le me fai service projects again me penga yo tangata matutua la o serve they have to know how to speak Samoan ili fa pure am quite longi se fa Samoa for ile the deep Samoan but at least the basics im fa tala no fa Samoa malo fa tai o le chef siri le vi vai ia il songa le tobai tai fatina le Miss USA po le fo tu o le Miss USA le tai mile nei le toi amatalia o la ofisiti PSA o le ale fa ia ngi me ka o ngi Mr Samoa ai se Italia tu pe mai ata tu fa salon business tatu fa salon business. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usau lunga o le nei ala leo ina i mwhai o na wha alawi lo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le a whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le lima i le afiafi i le hall la malu o Fou College po o le kolise o malu o Fou. O le nei sau ninga o le a whaapena o na tufa i nai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa te talo mawhai. Mo tupe Taavaomalii Samoa mana tualoa le PacificEzy. O lo whaawau pere tātu whaapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe Taavaomalii pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. O lo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe Taavaomalii lunga o le telefoni ai ngā whaapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific. Te wala wati leo wa tolu se furu mara tolu miru tau te nei lei tu la
E ono e lo toi mau fo stemi fa mai a ia le proklame re tau te ia le fo i vanga le fiafi. Ia fiafi fo mo ma pa tal no nga nei ia e sio mantu officer dei usila. Ma le tato malo malanga by America. Vai sau sa o ma Utah. So fala pokalam. Sau i ngai Las Vegas. Ko ba ai la ia i le mele ko po proklame a sia te no fo i America. Ko ngia kua private jet de o mai ka. Ele nei ma ngole. Ole fiafi. Ai le italina mai ele songa il tato malo po le tau sala po le fartua role. Na fia fati atua le fa sisilanga le fa mole la velunga le tato po kala me pe fa pe o le wa ready misa etu inatu. Ya le tato fa sisilanga le ma le fa sala lunga le tau sala fundraising. Ya mai I Queensland Fast Family and Communities Australia. Ole faasisilanga o le tausala fundraising. E ia whangalu le whanti, ia le malu o le Tautai A'e I o taupa ia sausaugatā Samoa. E pa ia o le tofia le tua, antai nane o pa ia whaalupe o le antunuu, e le tau whaafruina I sengagana. A ua maea o na tosi lauti o pa ia lava ua taoto o saloo. A wata whaiwha ma reu songa ma malu o tūmua ma puli. A le nei whasi silanga e whasi no tonu I fast supporters oma o loo lang o langoina le fast party I Queenselani. O le awhia le tātou tau sala e tausa ili ai se tātou se leni mo le tāpina pena ina o la tātou wha moe moe ia o ke topa. A wā le sauni mai o le tātou komiti whafoe ia fionga I minister ma whaipule o le pā le mene. I le whailunga ino le whātou sanga talu o na tūle I mai le whātou I le tua Samoa ua tasi. Ma le tatala aloa I ai o reurua I selenga exhibitions I Brisbane Queenselani. E vala awatu ma le whaalolo lava e a whiwhio mai ma tala au mai se I tātou wauau maa whatasi. E le tātou whamoe moe o loo taoto nei. O le tātou whamoe moe o le a whatau nuina I le aso toa na I se furu ma le fitu au kuso loa whelua se furu ma le whaa. Tā o se furu ma le tasi le taimi. No whanga St. Paul's Catholic Church Hall. I le tuatusi, Tolu Street Balls Drive, Woodridge. Ia, ma le tūlanga na o le wha tasi wha. Ia le noa o le state code, le code for I o le state o Brisbane, po le pitonu ule nai whai ai. O le address 3 St. Paul's Drive, Woodridge, ia, I Brisbane I Australia, soli. E ka uro Woodridge ali o koe o solo o koe fialui o I Brisbane ali. Mo nisi wha metalanga wha mone wha afiso, tai le tai fono, le fioga le tai fono, au pei nga mali e tapuala. Wha ale lei, e le numero ta uelunga o whātoru tasi, whātasi, 555. Ia por fionga le autostusi le fionga I le loli inga rumore mana Jayla McCarthy si lao le manga o fa lima fitu o no lima iva lima ia bo tato emails matulaga uma o lo ta uilunga ia o le fa si langa le na I le nei vaenga o le mafa tetel noanga mala malo mai America lango o sua le fa moe ia e pei ona talo sanga tuai ia le pai o le lau. Ia o la ofisili nga le ofisili lau kele fa mai ia le hotel. A fai o lo fai so o la varge fa moe o le misamo. E se ai le fese Mr. Samo. Pare moa kwa isa kali. Pare moa kwa ya se kali la ofisili. E mai mau bang o ke nice mai for Samo mas miss. Ja, o Pacific fo. Ja. Ja. O mele pe le tauria e mato ni ka lo langiri. O lunga Utah. Ele foi ela nem tão sang. O que mang por causa ma fam sing wai ma le sunga le ya pola side. O mani ngatolai. Ma fam sing wai mo meu o kauvanga ma nei ka malolo. Ia ma kauvanga kaupo wa fine. Ia ma ngai fo yo singa me. Ia kele o loa inga paunga me o que mang kuai nga fai mo meu kauvanga ma nei. A kere o lo pala mire fai e Samo yo wanga ma e sa oi. Ya wa fatura di tala o le wa matua la wi loa
ia le tauvanga misa mo tamaitai po tausala ia o le alu fa'afafiga ia ua alu aigai fatoi fo'i ia Taole. ua alu fo'i le atoa lantou ia o isiri kau fanga fa'afafiga i pe ua le town mai i misa Sa le leia. ai fatoi fo'i la tala ala mana ia fo'i ai faise tauvanga ia Ai sa. mo E se kaunga whao, luma natu i o. Iyo. I le vaenga le whaia le mesi o. le ai o te mana ka ko aru i pe ua fai ua fai ua wa no winga e ve vesi e fai e fai fusu E le mo ai se mere le le me. malo fa vetai o le sila fa mo le la ua o afia a tu va tu i Samoa mo le mo le atole o le tausala o filia fo i mo America le nei tai Ia, o le aso, o le wa mai ka lena. Kaunga i o umatene kauwa e le aso lusfulu ono o kuso. Up until the 8th of September. So ia lua le awa i aso ia lai ei. Aso lusfulu ono o kuso e amatai. A le aso valu o se tema e umai, ring up, wai o le pageant e fai le po le sto na o le sfikule. Ia le sa loa fai le ko ngai fo le fai prize giving. A kenge mala ko kawi ang fa alau le po. Ia ka apelo. E ngala lua le ava ia so i Samoa. o le sia fa vesili wa o le tele o le vesili ya langa Sawa. ka now ina wa avea loa la se tamaita i ma misa mo filia ia te loa o le tele ava nga o mo te loa e ta auto tui Samoa au la vesili e ia inga tu la fono lima taita inga I know we are saying o sona inga yeah that's already iana tau mafai o ana vaenga fa pena o me io just to maintain le tūlanga o le e faina e Io e le taimila le o malo e foi la o la whanga le so their job is to because they are pageant directors and assistant directors umalola io nga yo inga la ton fai ka nga help for I train ti kenge le la alu po ala va me mga me especially exercise you know ula va ia fa penga ia me fai but I'm sure for la wata mai la wata mai ta ia e know how to eat healthy and stay focused stay fit I tu langa ka wanga ava pe fo la ele fo langi me se ke le fasa but so se me la vai fai fa pe la invite mai en ma to me Samoa say that ele mangui so lo le ko fo I America so se me la la community America po community Utah po ai lava ele po ai e fia manga au ko ele me Samoa USA ka kaunga kusi mai ele ma ko board inga ia sa unga ko le ke ia ma ava kul ka mai kai kusala ma ko board le now we're over the girl e fa wa yo na tiu te amo ni America yes e fa pe bole o manuia mai le tau ngatel yes nga mai lole o nga ia nga o longa rain ka sanga aqua ia o halava me fai America po fela vreske ke America singa fia lima su ka siske ke America ava bela vai o fela vreske ke mga umia ka nga kusi mai le mesa mo is a board ia maka mai pola le activity pola mala ia nga fo le ia ola e tama ita e me uma sangi nga ia well present wow o le la fa to o le sila mai nga male no to sili ai te fa lo telefona solo winga la ile fa pe a la tulo o le manguia mai Samoa mai so le ngofo mai so le fa pe o pule lola e fa wa lava le pale le mo fa pale nai o e America tatra no e America wala nga o le te su mai e te lima taita ina fo ala ia inga mana I vaenga fa pena se ia umala ngo fo inga right o le mea nga leo pe mau aku kala te miringe o le wo yele vala au leo sia mako kenge le nga malo ia mo meo paloka and stuff like that involve fucking Samoa so they ask for her to be present o nga luenga nga mako po make sure ia longa la o la vala umar kenge ke miringe ia ka wanga sa e me Samoa use e te dora la utala role e ka ke kaure fia mis fu ala Samoa wale ke le America ia ai vo po ma to fo ile wingo la te tala sa oi ia te na ne ale manuia mai o ai la ke le America lo America ma lo ke fai vo se fu po Kansas City po Seattle ai vala aulia mai ia o le mea nga ma to fai ka penga ka mai ka ilia ia ma oi ai le fai fulanga nga o ia kawanga I msanga chaperone
Kawanga masisi le boy the chaperoninga, or if her mom's willing to go with her, if we say me ai ask nga kan malanga matma sa ile iso sa activity la wa e pala audia mai. Tau na watu santula fale mai New Zealand. So, le ko su e kula fale le. I am willing. Wow man, na ya tele ba henga le o tafa. Ya baila wa kilo, ola mai mo mai le to tele. O le fatu a tele o lanto a si la fia. I vai va be a tonu fa iti ai fo ile tu langa le a o le faiki a me se fai unga nai fa masino nga songa ka fai fo le fa masingo ia ma fai ia le ala pe e straightforward lava tu langa o a pa tu category e fili mai ia vai o senga luenga fai nga tala luenga fa masingo while I'm here, I want to commend my judges. For isaya your sunga full side o maninga toloi, and from Utah, and then the rest of my judges were all from Vegas. E te mai ta elio Galaxina. Ta tu fa lunga sa no ia role ni fa no ta le ia ila to ia sa fa I ma tu fa mo le pe ole anta tonu le na o au judges ile sa ia ile le tu mai tu ma ta mai sai na tonu le sa fa ita mai sai ole pole sa fa ele pre-interview le pre-interview la nga fa ele nga I ma to fa msino ira nga kong wa le la tu na tu lunga vai la na tango e tau highlight mai ia mai le ile tu le anga valo taua valo tau right so ole tu anga vale o le tamai tai fo ile sa Miss Nevada maybe 2-3 years ago o me risalanga lo na ingoa so ele maleli o Travis Sanwasa Travis Sanwasa o se tangata le he's a fashion place a person nga ke faia kuinga nga ke faia travel ke le fo ile nearly e dress mo meu kaupo o langa ia fo ngam ta fa ioi but he does the clothes he created e fa pinga fo kuinga so e lola ia le ma I think o nga toloi ia se uso masanga nga lo masanga I know ia o lo ke lo fo linga fa ka for the side o for the side fo la o stasi ole no matai Utah sa alaingo inviting us out mga mai mai e judge le mako pageant ia so ele ma maleka mai ka io Galasina Galasina is one of a business person for Hawaii for ngale Vegas e no for ia so o ia for inga so soangi sponsor mako fala au ia me fa pena te me mato pageant ia mai muli ia oi for io o motusi yo ila so umai sa mai Vegas enga o ngatolo ila sa malanga mai Utah yeah, ole o mato. Yeah, Scootniers. Yeah, they were off. One of them was from Vegas. Yeah, ole sama ita malanga mai Utah. Yeah, man lo faftai. Yeah, ono ole tatai mi foi wo wai te foi ai lo toi mamau ai fama aina. O te loa le o se taimi muli le mo taua. E o ia au te loa o se taimi mua. Ia mas taimi muli mo se taimi umile la ia ka ofisa se e ko malanga mai foi se skai. Ai ole ale mutai ta fisa o ta inga. Ia I lungo le sumi tu langa foi o ni mea e fa loa ma fa lau loa le tunu ia me se foi o update ia male momoling or ka ko kenge lango lo ka ko kenge mi lango lango yo ole au ia ma yo wa ka ma US ke mi ni ai avel nei lao a roleni ia e foi sau noanga le ase vai nga te fim na ia fe tu langa fo tau mo fainga ia o ta auto ia I masito ia me se fo se ava no fa te ia le tunu wa te roi mai mo uma ia ka ko Amerika ile polkala mel tau te ia fa le oi foi le nga fa tai mai le tau committee ia awa foi fa mo sa pa fe nga ia Las Vegas fa tai lava fa tai mo lava no ia o te fi fa lo at foi mo ko sold out tal ma ko pageant le po sold out. So with that being said okay fa tai lava le tunu mo le lango ino nei lava fa mo ile ngatai I tangata matutua fu isa ia ona I
you know, ole atu nuu sa ia nā po. Tai lava, siringa o whawhakai I tamaita isa tau wā. Because it takes a lot to be on the stage. Whawhatai o lato mātua, whawhatai o lato sponsors, whawhatai o lato umalawa na langolangoina, tamaita I to tasi lena ngā lue, lena iei nunga ole pageant lea po. Like I said, e leo se ngā ruenga whaingofie. Ole whainga ole pageant, e leo se mea whaingofie. There's a lot of legwork e whairingi ngā ruenga. But with the help of all of our committee, ngā whaingofie ai, ia o te molians wai lava le whawhatai tele lava I mātua o nei tamaita I sa tau wā. I le Miss Samoa USA I Las Vegas. I le vai asun tōna I nei. Whawhatai a tō sponsors. Whawhatai lava I so se tangata na whasoswani I nei lava tamaita ai. Ona matangofi ai lea po. Ia e siri lau whawhatai foi I au whaamasino. A wā o se ngā luenga e whainga tā. O lātou o tū o tu e ma mawhala ngā luenga. O la lava lātou whirwhiringa. O le mea nā o le aiai. E le mwhai sisi na whawhasiringia. A wā o lātou ia o maanga wā ai lea lava tūlanga. O le whaamasino ina o le tauwanga. Ia ai mese fo. Ia o le mātou board. Whawhatai tele le mātou board. We have a very small board. Ngā ko ongu lava mātou. A lot of work, but you know, we were all hands on deck. I lea wai teimi, sa whai uma soswangi lesi mea sa whai ia a mata mai tamaitai o Maalia Affiden, o ngā ia, one of the main sponsor, ia so mai tamaitai o tofu, ia o ia fo lesi main sponsor, tamaitai o Lina Solovi, she lives in Vegas, o ngā ia fo o ia sa deal mamako mo meo marketing, ia o the website and stuff like that, ia o isi whai au tamaitai tō rui, o siau whaanga. Kalo whai. Iyo. O luka wata I mana pailate le I O langa nā luenga ngā, ia o mai kail ngā i o Jennifer, o le assistant director, ia o Anthea, o le director le o le mako board, ia ku waku lawa ia la ua. I told him, this is your time to shine. Wa ia le la kuku ai kua I. O uma foi lo ia kai ai lava se me manga o miesef so swani ia o leo te ai ia ai sa mata ngo fia lava me whaftai asiata I mole nei fo ia no sa ua o tu ina mai e fa mala matu ai foi ia mai tele lava tangata lau te le mala le whainga tā o le whainga e leo se me whainga o fia le whainga o nei me o le ai ala na whai o na mota I tai o mota mai tai o tato tunu tele au le tele tama I tai mai fafo ia e le mawhainga o pe a le whaataunu ina mea nei o tau wanga. Ena I mawhainga o mainga I ke kau wai. Ia maua ko I Samoa. Mia whawhatai tele lava fo ia te oil. Siata ia e meise fo I lau o whainga luenga. I nei a fiafi mole nei a wanoa tā ua. I whawhatai wo maua lava noa. Sa oi fo I ele umai fo I le whai aso le ali. E fo I se stay me to malanga mai e koe mo se mo ia. Oh yes. O me tā ua. Ia ale la ka whafso ka ia. Updates mai a o ingi me whai tūlanga le ai. Ai whawhatai tele lava. A siata e whapea fo I mo mai mo mai. Ma lo whawhatai talinga I fia longo pe o le tala le maunga I sa la whai lau whaalele ngā fulu ma lau sau noanga. Ia lau fionga roleni. Ia pole teine fo I o tapu salaia. Iyo me se fo ia o tu te tele o le fo ia ma o le faleata ia da lo fa o teino le town area o le sili o mea uma o lo so I fuanga tautua malo nau ta inga e fa au pe le mea lo fa le tua ia te o le ta pena o fuanga la loa po au fa pai o le tato o tu no o ni alo ia te o to ni fa nau ia mato e fa ta pena wai ta sili nei tautua e laua lunga ai Samoa I le larolangi. O le tautua lea e tau mwhai nei alo matamaita I o le tatu o tunu. O le avea mala le o se ave fua I le tatu o tunu. E le whaingo fiela, o le ngā ruenga fu, e le ngā ma le lainga, e le utu vai le whaiti o a umatulanga. Ai a tau ia. Ia, o ke whaiare kala I mazangi o whaise matu whaife au. E maa fuanga kau ai e ka ngakare fuore mango. Ngai fia ai ai. Ngai ia e ma fua na tau ai ma tele upu matala. It's not because you're doing something bad, because you're too good, you're too blessed. I hope ole yes, ole ma fua ngana le na tau ai tatou langa a fua ia I le loto ma le ngai fai ai nei mea. O inga ai sila mai ai le tua.
O le real motive man intent e fai eisi se kaukua. Fai ina ia manuia ai ia tamaitai. Tele fo inisi o lai mai mo mai ile ni taimi le tawhatara nonga. Walu i fo ila lako. Yes. Walu i lantou, walu i tauina i lantou. Ia e wha pena. E wha wau pea lea au nanga e mese foi. O wha munuianga. Ia e mō tātou tūpulanga tamaitai. Whaftai ia te oi lau tautua. O se wha munuianga mo le porokalami. Me siri fa wai o mai nei I tono le tātou studio nei. Ia male no fuanga o pisa o tu wai tu langa I langa. Ma le wai o mai ma esensil. Ia tono te so sistem mo ki o ka lo ni si ma nga ai mo mori pa malo mo fa te tele. Ia I fa muri nga le tua na ia so fo yo lo te toe wa le ma o te toe te liu le weekend. Ia enjoy ia lo taimi I toe malu lu ni usila. E wala nga fa ia si vela o ko. Ia ai fo le toe ma mau ai snow fo o to. Sauli. Ia I tu langa I America. Anga le leile tua I le toe te liwatu alofa te lea tu le board alofa tu le committee alofa tu I wha masino masi o uso masanga upo o le na ia le tofa ia fio po le fio ngā tolo ia for sanity ia ele ni vanga le fia Samoa ma ke ka abe whakasi a ma le fio ngā ia roleni I so latu se ave tatou malo e Facebook I o le fia nei se whafkai ia o e whaile buti ia e peio no tau whaia fo ia tea ule malanga antu I Amerika e kau whao ka ika po o ai e breakfast, lunch, dinner. Whai aku fo ia ale ki ai. Ko le wampa le mo so ko o le ai o le asa wa ai le o mai tangata se wa ka fiu so sa pa ngo e ka ngo ko ki oi even a little phone call ko le ka mo wa pisi ke ka o manga o mia o yuta o le no fangia foi o yuta o fia mo singa va ngo so ka ya o ko fiu so ka mi le ya ai so ia me ngai lo mo tangata lo fangia a te tele la va ya Samoa o tau lungan po kala mele afiafi ia me to fatu tu nga ia jau ma so to lo fata le mai la ma o Facebook mo tanto ma ro ia e tau e fai tau o to ma la o e fie lungo le nei ia por kala me fa mangalo se matala se ngana fo le to mali ia la fo ia fonga ba tele ia to fa fo mai la vai sia taia ma tanto por kala me ni vai venga a le se le lei o le se tu ala lo e fai ma anoa fai mo tatu wala I maro. Ia, fa manuia I lau tapu inga ma lau fa saunga, manuia la lotu le weekend, mana tu au tu fsiri mai e lisi Tautai A'e le weekend. Ioi, so walu so malo roma se iko e whakawhao le tatu malo. Ia tatu wheloa ile anga le leio le tu awane ngalo, na ona tu e whai atu lava, Mount Fowl fa fifia ngai la so tai au pero po ngale la avele malo se ke puat ina fa ili wa se to pu e se ruan tama aswa Felice Mikael o ya ma ia la ha kamar makungu ia le o ye io ia la ngor matu pito fa wa me asa wa langa koruongo me for kam ya matu ipaloti ia ai afa pe ele se va en te ya roina ne kifa yo le oaks ella ko steak nga masenga fa yo le oaks ia ile fionga Potea John Roach ia masela tu foi o nanga ia ma awona ingalo fo inisio tatu fa sisilanga mo fa tu na tu ai bodo le fiafi ma fatu ma le sunga ia le tabai fai business malanga bai America ia roleni ile nei va ngala fiafi soifua ma ia manuia soifua